Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch quý ngài, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2026, là buổi thứ tư trong chuỗi bài giảng và lộ trình tu tập theo lời Đức Phật. Đã đến giờ thuyết pháp, hội chúng đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo và kính thỉnh ngài từ bi cho chúng con được sám hối, thọ tam quy và ngũ giới trước khi bắt đầu thuyết pháp. Sau đó là chúng con xin thành kính cung thỉnh ngài ban bố thời pháp thoại ngày hôm nay, đồng thời kính thỉnh sư Ratthapala từ bi chuyển ngữ để chúng con được đầy đủ duyên lành học hiểu chánh pháp, tăng trưởng về trí tuệ, sự an lạc và sự tiến hóa trên con đường tu tập lần thứ nhì, lần thứ ba. Sa đúc, sa đúc, sa đúc. Dạ vâng, thì để bắt đầu buổi học ngày hôm nay, con kính thỉnh tất cả quý đại chúng ta cùng trang nghiêm và cùng đọc tụng để sám hối và xin giới ạ. Con là xin phép được đại diện để đọc sám hối. Okasa, 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 kaya kamma, wachi kamma, mano kamma, sabadosa. Vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ, đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao thượng, Đức Tăng Bảo cao thượng, đến cha mẹ, thầy tổ, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo cao thượng cùng cha mẹ, thầy tổ lần thứ nhì, thứ ba. Xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng, nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con. Do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sanh trong 4 cõi khổ, tránh gặp 3 nạn tai, 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 8 cảnh không hợp, 4 cảnh không hợp thời, 5 bất hạnh kiếp người trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý từ thánh đế, chứng đắc từ thánh đạo, từ thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, giải thoát khổ từ sinh, luân hồi trong tam giới. Dạ, sư bi là hả? Salina Bekadam Benga Salini Wavido Sadi Saidena Bekadam Baban Saidini Wavido Sadi Salina Yipin Bekadam Piwado Benga Shun Yun Nunji Niji Rio Salini Wa Yipin Dalin Vido Sadi Sinjang Sijo Nai Saidena Saipin Bekadam Piwado Baban Makam Mudu Zia Niji Hurimya Rio စိတ်တေနေဝဒါနသီလဘာဝနာတိတော်စေပြင်သာလင်းဝိတုဇ္ဇတိသင်ကြောင်းသင်ကြောနိုင်၏တေဤသို့မိမိတဏ္ဍ၌သင်ကြီးနေတော်မကောင်းမှုတုเสียအငြိကြီးဝိမြတွေကိုဒါနသီလဘာဝနာတိတော်စေပြင်သင်ကြောလိုကြဝုန်ဤဖြစ်၍ခြေဥစွာခြေကိုယ်တင်ခြေကိုယ်တိုင်မြတ်နိုးတင်မြတ်နိုးတိုက်ပူဇော်ရင်ပူဇော်တိုက်ကြအကုန်သောအလွန်တရားမှတွေ့ရကြုံရပူမျောခဲ့ရလှစွာသောဘုရားဖျားတည်တော်ယရနာတရားတရားတည်တော်ယရနာတန်ခါတန်ခါတည်တော်ယရနာဤကဲ့သို့ယရနာမြတ်သုံးပါအပေါင်းဤကုန်ကိုယုံကြည်များနှုတ်လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမျောမှန်လျော်ကြောကြသောယရဏတရားပနာမတက္ကိစာကာရောကုသကံစေတနာသောက်တည်တဲ့သောက်တည်လက်တံဖြစ်သောသီလကုသကံစေတနာနာယူမတ္တပများအထုတ်ရအကျင့်သည်ပြီးတော့ဘာဝနာကုသကံစေတနာဧကဲ့သို့ပေါင်းစာများများလှစွာသောကောင်းမှုတို့ကြောင့်အသင်အမျိုးကောင်းတာအမျိုးကောင်းတမီတို့သည်နှိဋ္ဌာဘိရယမံခာသိင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွင်ငြိမ်းကြအကုန်ပြည့်ရင်အလိုရှိရတောင်းတအမြတ်တို့ဟာပန်းစင်အပ်တော်သူသူမြတ်တို့သည်အလိုရှိတိုင်းတောင်းတတိုင်းမြတ်တို့တိုင်းပြည့်စုံရအကုန်ဤဖြစ်၍မဟုတ်ခြင်းမဲ့အိုရတဲ့ဒုက္ခမနာခြင်းမဲ့နာရတဲ့ဒုက္ခမသေးခြင်းမဲ့သိရတဲ့ဒုက္ခပေါင်းဤချုပ်ခြင်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောကျင့်လင်မြန်သောအတိညာတို့ဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ငါရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုဒီအံပန်းတေနော်အံပန်းတေ Ampante, တိစရဏီနသဟ Desaranena Saha, သင်္ချစီလံပัญချစီလံ Silang, ဓမ္မယာချာမိ Dhamang Yachami, အနုဂဟံကတဝါ Anugahankatwa, သီလံဒေထ Silang Detha, နိဗ္ဗန္တေ
မေဖန်တေ ဒုတိယံပိ ဒုတိယံပိ အဟံဗန္တေ အဟံဖန်တေ ဣစရဏေနသဟ တိစရဏေနစဟ ပัญចศีလံ ပัญจစီလံ ဓမ္မယာချာမိ ဓမ္မံယจာမိ အနုဂဟံကတဝါ အနုဂဟံကတ္တဝါ သီလံဒေထ စီလံဒေထ နိဗ္ဗန္တေ နိဖန်တေ တတိယံပိ တတိယံပိ အဟံဗန္တေ အဟံဖန်တေ ဣစရဏေနသဟ တိစရဏေနစဟ ပัญចศีလံ ပัญจစီလံ ဓမ္မယာချာမိ ဓမ္မံယจာမိ အနုဂဟံကတဝါ အနုဂဟံကတ္တဝါ သီလံဒေထ စီလံဒေထ နိဗ္ဗန္တေ မေဖန်တေ ယမဟံဝရာမိသံဝတိထ အမဖန်တေ နမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ နမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ ဗုဒ္ဓံစရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံစရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံစရဏံဂစ္ဆာမိ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံစရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံစရဏံဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိพุทธังสรณังกัจฉามิဒုတိယံပိธัมมังสรณังกัจฉามิဒုတိယံပိสังฆังสรณังกัจฉามิ တတိယံပိဗုဒ္ဓံစရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံစရဏံဂစ္ဆာမိ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ဧစရဏကမနံပရိပုံဏံ อามาพันเต ပါဏာတိပါဒဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ အဒိဏဒါနဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ ကာမေစုမိစ္ဆာචාရဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ မုသာဝါဒဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ သုရာမေရယမိစ္ဆပမာဒဌာနဝိရမဏိစိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ สุราเมรยะมัจจปมารัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ ဣဒံမိပုံညံ อิธัมเมปุญญัง အာသဝခယဝဟံဟောတု อาสุขคยังวหังโหตุ ဣဒံမိစီလံ อิธัมเมสีลัง နိဗ္ဗာနသ นิบานัสสะ ယချေယောဟောတု ปัจจโยโหตุ ဤစရဏိနာသဟပိစင်္ဂသီလံသာရုကံကတ္တဝါဓမ္မံအပမာဒေနသံပါဒေထာ อามาพันเตสาธุสาธุสาธุ sadhu 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 ရင်ဘက်ကတရားဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟောကြရအောင်ဒီတော့မှတ်မိလားဘာတရားဟောတာ Thì hôm nay Ngài chia sẻ là Ngài sẽ tiếp tục thuyết pháp. Ngài hỏi là không biết mọi người có còn nhớ cái nội dung thuyết pháp của tuần trước đó không ạ? Dạ, tuần trước thì Ngài đã hướng dẫn về tuần tự từ giới định tuệ thì Ngài đang nói đến phần định rồi ạ. Sarabhya, Turu, Mami Lepya, Pikede the Bellau, Saroga, Turugu, Tila, Tila Bawana, Nebatebido, Minke Lepya, Tine, Samadhi, Nebatebido, Taya Hodom. ဓမ္မဆုံးအပြင်ဟုတ်လားတည်ငြိမ်သောဘဝဒီထိုင်နေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမှာဒီဟာလေးနဲ့ပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့အလုံးတုံ့လုပ်ပြီးတော့နေကြနော်ဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသတွေကင်းပြတ်မှသာဒီငြိမ်တဲ့ဘဝကိုပါရောဘဝကိုဖြတ်တန်းနိုင်နော်ဒီငြိမ်တဲ့ဘဝထဲမှာလည်းတည်နိုင်တယ်ခါရဲလည်းဟာလာဘဝချုပ်ငြိမ်း
ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနာမှာလေးလက်တဲ့ဓမ္မဆုံးအဖြစ်ဘဝတည်ငြိမ်သောဘဝနေနိုင်ဖို့ရနော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဟောမယ် Vâng ạ. อืม Thì Ngài Sayadaw là cách đây khoảng 2 tuần á, là có chia sẻ về chủ đề đó là sức mạnh của Pháp. Khi mà chúng ta có được cái sức mạnh của Pháp ở trong bản thân của chúng ta á, thì lúc đó chúng ta có thể giảm đi được những cái gốc rễ của các bất thiện như là tham sân si, thì từ đó chúng ta mới có thể là thiết lập được một cái cuộc sống nó được an lạc và hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Và đây là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc để cho chúng ta biết được và có thể và biết được và thực hành được những cái lời dạy của Đức Phật để có thể ứng dụng vào trong đời sống một cách an lạc. မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတော့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူဖြစ်တော့နော်လူဘဝရတော့လူဘဝရတယ်မလုံးလောက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းကြီးဘဝတွေနဲ့ယက်တည်တော့နော်မျက်စိကြည်နာကြည်ရှားကြည်ကိုကြည်ဆိုတဲ့ဒီကြည်တတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတော့ဒီတရားတွေပါတော့လေလာလိုက်ဆက်စီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆင်းရဲတွေရဟုတ်လားဒီလွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အဲဒါကြိုးစားပြီးတော့နာယူမှတ်သားမယ်နော်ပွားများခွန်ကောင်းချိန်ကောင်းအတုံးချ Vâng, vậy ạ. Thì chúng ta được sanh vào thời nay á, thì rất là được may mắn khi mà chúng ta có thể tiếp cận được với Phật pháp nè, và chúng ta được với cái thân hình của được sanh vào cõi người và được tiếp cận được giáo pháp với những bậc minh sư thầy hiền bạn tốt. Thì khi đó thì chúng ta cần phải phát triển làm sao mà cho cái đời sống của chúng ta thực sự có lợi ích thông qua cái việc đó là học hỏi nè, và cũng như là nâng cao cái kiến thức của mình về pháp, và sau đó là chúng ta thực tập những cái lời dạy của Đức Phật để có thể thoát được những cái khổ đau, và thực sự và trong tương lai gần nhất thì có thể là thực chứng được niết bàn trong tương lai. အဲ့တော့တရားမောကြမီမနာကြမီအပိရှုသွားသမာဓိဝနမြနာကောင်းနေနာပေါင်းနေကိုပင်ဖိတ်ပြီးတကလားတရားပိုင်းခြင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒုတာသတ္တိယူမြတ်စွာဘုရားကိုကြောကြမှာဖြစ်လို့မိတို့ကလည်းဟုတ်လားဘုရားအာယုံယူပြီးတော့လက်အုပ်ချီထားပါနော် Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chắp tay để mà đặt tâm của mình hướng về Đức Phật, Đức Bổn Sư tôn kính của chúng ta. လာကြတမန္တာသကဝါလေတုအတရာကိသံတုဒေဝတာတရမမုနိရာဇတာတုနန္တုတကမောကရံဓမ္မတဝနာကာလောယံဗတ္တန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံဗတ္တန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံဗတ္တန္တာတမန္တာထဝဉ္ဉယမျက်နာတို့မှာသက္ကဝါလေတုယူဇနာပေါင်းတတောင်းများစွာသကြဝဠာတို့၌ဝတ္တန္တာဣရိယပတ္တမြတ်သာရှင်ပြောတဲ့နှုံးဆန်နေတော်မူကြပါကုန်သောဒေဝတာအဂတထဘုံမထနှင့်ဒုက္ခတနင်နာမင်းမြတ်စွာနတ်တော်ကောင်းတို့သည်အန္တရာဓမ္မရပင်ဆင်းရင်ကျင်းပါရဤကြောင်းတိုက်တာကြီးအတုံးစီတို့အာကိသံတို့ယခုမကြာကြွားရောက်လာကြပါကုန်လောတက်ကမောက္ကရံလူနတ်နိဗ္ဗာန်ကျိုးသုံးနံကိုအမမတွေ့ပြီးတော့အမှုတတ်ပါဝိထာသောမုနိရာဇတအာဂာနာဂတိခတိခပစ္စေကာဟုငါဗျာသုတိမုနိတကံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏လာဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုသူနံသူလာရောက်၍နာကြားလျက်ရပါကုန်သောပါရဏဓမ္မချွေကြဒေသနာကိုသေချာဖေကူအလေးမှု၍ယေယူတညာဥနာများတို့အယံကာလောဤချိန်ကတမယจิติကဓမ္မတဝနာကာလောသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားရမည်ချိန်ခါကြီးဖြစ်ပါပေတော်တည်းသာဓု Sadhu, sadhu, sadhu. ကဲဘုရားကရောရအနာထာနိသာသောနာထောဘေယနမ္မာဘေယံကရောအနာထာနိသာသောနာထောဘေယနမ္မာဘေယံကရောကင်ခင်္စဘဟုနံစေတတုခိတာသက္ကဝတ္တကောသက္ကဝတ္တကောပဲလူပဲနာဘယ်ပြမပဲတတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်မှန်မှန်ကံကံဟံပံပံတိတိကြကြအာဖြင့်ဟောပြခြင်းကမဆွမ်းတာတိ
တရားရနာယင်စัจ जा ကြီးကိုလည်းပဲကောင်းစွာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူဝေထားသောအနာထာနံကိုယ်ဝေယမဲ့နေကြကုန်သောလူနာမြမတ္တဝါပေါင်းတို့ဤနာထောစကိုယ်ဝေယအစီလည်းဖြစ်တော်မူဝေထားသောဟုံနံများဘာကုန်သောတ္တဝါဗျာနံရာဂဒေါဒမောဟာတိဘတော်ပေပေါင်းနှင့်တွေ့ကြုံ၍နေကြကုန်သောဝါဗျာနံဥပေနာပေတေဝေယတော်ပေပေါင်းနှင့်တွေ့ကြုံ၍နေကြကုန်သောလူနာမြမတ္တဝါပေါင်းတို့ကအဗျံကရောဘေးကင်အောင်လည်းပြုတော်မူတတ်ပါပေထားသောဘဟုနံများစွာကုန်သောတတ္တဝါပေါင်းတို့ဤကင်းကင်းမှုစဒုလောတွေ့တော်ယုံမှခြင်းကိုလည်းပဲစေရာသမကြံပဲဖြစ်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထားသောဒုက္ခိတာကိုတော်မြတ်ချမ်းသာသလိုအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကိုလည်းချမ်းသာအောင်ကဲမတော်မူပါပေထားသောသာမဝနံဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာပြုလုပ်ကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်အဟံ229သွဲကိုဝဲတင်လွှမ်းယဟံမိကောဘုရားသားတော်တပည့်တော်သည်ဝိနေဝအနာမိဘုရားအာယုံကျေးဇူးကုန်းကိုလွှမ်းထုံမြတ်နုသရာဖြိုး၍ရှေခုပါ၏မြတ်စွာဘုရားဣတိနသစ္စာဝုဇေနဣတုဟုတ်မှန်ထုတ်ပြန်မိန်ကြားဆိုအပ်သောတစ္ဆာတကားကြောင့်ဒီတုံမှာကာမိဗုဒ္ဓတရားလေးစားခိုင်ကြီးမနတိပြောင်းနေထောင်းဝမ်းမြောက်နာကြကိုလာကြကုန်သောတို့ကာရမအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဇေယမင်္ဂလံမြို့တွင်းမြို့ပြင်ပေးရန်ဆင်၍ရွာတွင်းရွာပြင်ပေးရန်ဆင်၍အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ပေးရန်ဆင်၍ဇေယမင်္ဂလံကိုတွန်းကိုပြင်ပေးရန်ဆင်၍အောင်ရင်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်ဟောတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ကြောင့်မုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါသေးသတည်းသာဓု Sadhu, sadhu, sadhu. ကဲ Thì vừa rồi là Ngài Sayadaw đã tụng những cái bài kinh. Đoạn đầu á là Ngài thỉnh các chư vị chư thiên có hữu duyên với lại Phật Pháp và thỉnh các vị cùng nhau vân tập về nơi đây để có thể cùng với đại chúng của chúng ta để có thể nghe được những lời Pháp thông qua Ngài Sayadaw chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đó là Ngài có tụng một bài kệ Bali và cũng như là ý nghĩa tôn vinh về những cái ân đức của Đức Phật, ân đức cao quý. Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, bậc đã diệt trừ hết tất cả những phiền não, là bậc xứng đáng được cúng dường ở trên thế gian này, và mong sao cho chúng ta có thể luôn có duyên lành để mà có thể tiếp cận được những lời dạy của Ngài và có thể thông hiểu những lời dạy của Ngài một cách sâu sắc, và thông qua đó chúng ta sẽ trong tương lai gần sẽ đến gần với những cái thành quả mà Ngài và chư vị Thánh Tăng khi xưa đã đạt được, đó là sự an lạc của Niết Bàn. Và cầu mong cho chúng ta cũng có thể đi trên con đường này và đạt được những gì mà Ngài và chư vị Thánh Tăng đã đạt được. Sadhu, sadhu, sadhu. ဒီဘက်ကဟုတ်လားဒီပတ်တိကဓမ္မဆွမ်းအားဖြင့်တည်ငြိမ်တော်ဘဝနေနိုင်နေရကတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ဟုတ်လားဟောတာနော်ဘာလဲဆိုတော့ရကဆရာကြီးအဘကံပြမနာဇိမိတံမနုဿာနံပရိတံလဟုကံဘဟုဒုက္ခံဘဟုပါယတံမန္တယဖုဒ္ဓဗံကတ္တဗံကုတလံစိတဗံပြမစရိယနတ္ထိဇာတတ္တအမရဏံတဲ့တော်ကောင်းလို့တဲ့လူတို့ရဲ့အတ္တတွေကဘာပြောတာလဲဆိုတော်ကောင်းလို့တဲ့လူတို့ရဲ့အတ္တတွေကအပကံနဲ့ပါလှတယ်ပရိဒံဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းအပြင်လင်းမြန်လှတယ်ပရိဒံတူတောင်းလှတယ်လဟုကံဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းအပြင်တူတောင်းလှတယ်မြန်လင်းမြန်လှတယ်ဘဟုဒုက္ခံဆင်းရဲတဲ့ဘဟုပါယတံပြင်စွာပင်ပန်းခြင်းရှိတယ်ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့ဒီမန္တယဖုဒ္ဓဗံတဲ့ပညာဖြင့်ဘာလို့တည်တိုက်တယ်ကုသလကတ္တဗံကုသိုလ်ကိုပြုကြစတိတာဗံမြမစရိယမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်ညာဘာကြောင့်လဲဆိုနတ္ထိဇာတတ္တအမရဏံတဲ့ဝိဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့နော်ဒါကသူက
အမှန်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေကမိမောင်းထိုးပြတာပဲနော်လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရ Vâng ạ thầy ạ. Thì ngày sau đó trong buổi tối ngày hôm nay chia sẻ tiếp tục về cái chủ đề đó là làm sao mà chúng ta để có được một cái cuộc sống nó được an vui, hạnh phúc và an lạc thông qua cái việc là chúng ta thiết lập được cái sức mạnh của Pháp ở trong bản thân của mình. Thì Ngài có đọc một đoạn Bali chia sẻ về việc là có một vị người thầy dạy cho đệ tử của mình về cái việc đó là ở trên thế gian này không có ai mà có sinh ra và không có sự chết đi. Thì làm sao mà chúng ta có thể phải thấy được cái sự nguy hại trong cái việc mà sinh lão bệnh tử, và từ đó chúng ta cố gắng làm nhiều việc thiện để trở thành một người tốt và có thể vun bồi được những cái thiện phước của mình. Và thông qua việc này thì Ngài Sayadaw muốn chia sẻ đến với chư Tăng cũng như là chư vị cư sĩ nam nữ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta có thể biết rõ được những cái công việc và những cái đường hướng của mình cần phải làm để có thể được cái cuộc sống mà được an lạc như mình mong muốn. ဦးဇင်းတို့တရားမှန်ကတော့ဒီတရားတို့တွေဟုတ်လားတကားတဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ရအောင်မကျင့်နိုင်တဲ့တွေတန်ခါခီးတွားသည်နော်ခီးတွားသည်ဆိုတော့ပြင်ဆင်တဲ့နာပြင်ဆင်ထားရတာပဲလေနေ့ပြန်ခီးတွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လူကနေပြင်ဆင်ရတယ်လို့ပဲနော်ဒီကမှန်ကတော့ဒီရကဆရာကြီးကအေးလှုပ်လှုပ်ထိုင်လာလှုပ်ထားနော်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်တနေ့ကြလို့ရှင်ဘာလို့နတ္တိဇာတတအမရဏဝိဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါတော့မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသိကြရမှာလို့ပြောတာဒါသင်လားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီပြင်ခြားတုတ်တန်နေမှာဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားဒီပေါ့နော်မာသတိပေးထားတာဉ္ဇာနံဝိရဏံသာရဏပါဝေနဟိအတာရတတနတ္တာဒါနနာမသာရောဘဟုဗံဘဟုရောဂာသာရဏဘာဝေနအတာရတပရိဒတ္တတိလဝန္ဒေတုအပိဝရဏတိကမ္မံသာရောနောက်တခါအနေဇာတိဘုဒ္ဓဘာဝေနအတာရတသီဝိတတအနေဇာတိဝတေနဝိပဿနာရောကိုသာရောတဲ့။ဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကြတော့ဒီဟာတွေကပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းမမြဲဘူးတဲ့နော်။ကိုမဟောလာပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကယန္မျိုး၅ပါးတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မမြဲဘူးတဲ့ဒါတွေကိုအမြင့်ထုတ်တတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမနော်။နောက်ပိုင်းညာဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမမြဲဘူးနော်။ဒီခန္ဓာကိုယ်အနှစ်ထုတ်မဲ့ရောဂါပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေတာဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်ထုတ်တတ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်အနှစ်ထုတ်ရမယ်လူနှစ်ထုတ်မလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ထုတ်တော့ဒီကံဆွင်ကျဲခြင်းဆိုတဲ့ဒါနနဲ့အတင့်ထုတ်ရဒီခန္ဓာကိုယ်ယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံသီလရှိသူရှိခိုးရမယ်အမှန်တော့သီလနဲ့ဒါအနှစ်ထုတ်ရမယ်နော်ဘာဝနာဒီခန္ဓာကိုယ်အသက်စီပြီဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အဲ့ကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေနဲ့အနှစ်ထုတ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒီဟာအဲ့ကြတော့တကယ်လို့ဒါတွေမမြဲတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်မှကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာတော့ဒီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟာလားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြိုတင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလေ့ကျက်မထားဘူးเนาะစီးဘူးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တုံ့လှုပ်နေမှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအေးဒီဥစ္စာမမြဲဘူးအနှစ်ထုတ်တတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အနှစ်ထုတ်တတ်ရเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီအသက်စီဝင်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အဲကြလှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တာကိုလှုပ်ထားရမယ်လို့ပြောเนาะ Vâng ạ thầy ạ. Thì Ngài Sayadaw chia sẻ một cái bài kinh, đó là bài kinh Kanha Sutta. Thì trong bài kinh này thì là một trong những cái bài kinh thuộc trong những tiền thân của Đức Phật. Thì trong bài kinh này Đức Phật, vì sao mà Đức Phật lại có nhân duyên để mà thuyết cái bài kinh này, đó là khi mà chúng ta thân cận được với giáo pháp rồi thì chúng ta làm sao để có thể mà học và thực hành pháp để có thể tiến được đến Niết Bàn trong tương lai. Nó giống như là khi mà chúng ta chuẩn bị đi một cái chuyến đi xa, thì ngày mai chúng ta đi thì hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị những cái vật cần thiết, những cái gì mà chúng ta cần phải chuẩn bị thì phải làm sao cho nó chỉnh chu hoàn tất, thì khi đó chúng ta sẽ có một chuyến đi nó thuận lợi. Và thêm nữa thì cũng như là vừa nãy đã nhắc, thì
khi mà chúng ta được sanh ra ở trên đời này thì không có ai trên thế gian này có thể tránh khỏi được cái sự chết đi. Thì lý do đó mà trong tiền thân của Đức Phật đã nhắc nhở các vị đệ tử của mình về cái việc này thông qua bài kinh Kanha Sutta. Và chi tiết hơn nữa là trong bài kinh này Ngài chia sẻ là về tài sản của chúng ta, những cái tài sản mà chúng ta có được thông qua những cái công việc hàng ngày của mình, thì những cái tài sản này không bao giờ là có mãi, đúng không? Khi mà chúng ta gặp phải 5 cái nguy hiểm ở trong cuộc sống của mình, như là trong kinh có dạy, như là những cái nguy hiểm về lửa, nước, trộm, hay là vua quan, hay là con cái, thì khi mà chúng ta đối mặt với một trong những cái nguy hiểm đó thì tài sản của chúng ta có thể mất mất đi bất cứ lúc nào, không bao giờ là thường hằng mãi mãi. Và cái điều thứ hai đó là về thân thể của chúng ta. Về thân thể của chúng ta thì chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi, thì chúng ta có thể thấy được rất là rõ ràng là thân thể nó đang dần già đi và trải qua những cái căn bệnh mà chúng ta cần phải chữa trị mỗi ngày. Thì thông qua cái việc nhìn thấy như vậy thì chúng ta cần phải biết đó là thân thể của mình cũng như vậy, cũng có tính chất là vô thường, không bao giờ là mãi mãi. Thì thông qua việc đó thì chúng ta cần phải làm những cái công việc nào, ờm, chúng ta cần phải tận dụng cái thời gian khi mà còn có cái cơ thể ngũ uẩn này, thì chúng ta cần phải làm những cái việc thiện phước, như là chúng ta cần phải thân cận nè, đảnh lễ những người mà có giới đức, hoặc là có trí tuệ ở trong giáo pháp, thì chúng ta cần phải thực hiện những cái đó để chúng ta có thể bồi bổ được cái ba la mật của mình. Và tiếp theo đó là mạng sống của mình. Mạng sống của chúng ta thì chắc chắn là không ai trong chúng ta có thể biết chắc được khi nào chúng ta sẽ ờ, không còn trên cõi đời này nữa. Đó là cái việc là không bao giờ chắc chắn được. Thì làm sao mà chúng ta khi phải tranh thủ, khi mà còn cái mạng sống này, thì chúng ta cần phải làm sao mà tiếp cận để mà học được pháp, và sau này chúng ta có thể là hành pháp, như là hành pháp hành thiền Samadhi hay là Vipassana. Thông qua việc này chúng ta mới có thể, đây là những cái hành trang mà chúng ta có thể là vững tin, không có những cái nỗi sợ khi mà đối mặt với những cái chết trong tương lai. Thì đó là lý do mà tại sao trong tiền thân của Đức Phật đã dạy cho đệ tử của mình về những cái điều này, để cho đệ tử của mình có thể thấy được cái sự nguy hiểm và làm sao mà chuẩn bị một cái hành trang cho tốt, khi mà đối mặt thì không cần phải có những cái sợ hãi. အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာဒီပါဠိတော်ထဲမှာဘာလေးပါလဲဆိုဘဟုရောဂတာရဏဘာဝေနအတ္တရတ္တတရိရတ္တနော်။မှန်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပါတော့ယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနာတဲ့။ဒါလေးကိုသိသိနော်။မိမိတို့ဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာမှာဒီတနည်းကြတော့ခုနရကဆရာကြီးပြောနတ္တိဇာတတ္တအမရတနည်းကြတော့မွေးဖွားလာတဲ့ဘုရားတေးရအောင်ပါနော်။ဒီပါဠိကြည်ပြန်တယ်ဒါတေးရအောင်မှာဒါနောက်ဆုံးတော့တေးတိတရားဒီယောဂတွေလည်းလဲပါတော့ခံစားအောင်ပါအခုဒီဘဟုယောဂတာရဏဘာဝနဲ့ယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနာတယ်ဒါတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုမှအခုပြောတဲ့ဒီပေါ့နော်သီလကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကျင့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိမိတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟောလားဖြတ်တန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တုံ့လှုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုဥပမာဦးဇင်းတို့ဒီအတိတယောက်လေးကိုပြောပြမယ်နော်အတွေ့အကြုံလေးထုတ်ပြောပြ Thì ở trong đoạn Bali, Ngài có nhấn mạnh rất là kỹ về cái việc đó là thân thể của chúng ta lúc nào cũng gặp những cái bệnh tật. Không không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ. Trong mỗi cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta ai ai cũng phải trải qua những cái việc này. Rất hiếm mà những cái thời gian nào mà chúng ta nói là không ai dám tự tin là nói là mình không bao giờ có bệnh, đúng không? Thì đó, thì thông qua cái việc Đức Phật, tiền thân của Đức Phật nhắc nhở về như vậy, về cái thân thể của chúng ta như vậy, thì và cũng thông qua việc này thì Ngài cũng nhắc nhở đó là khi mà chúng ta được sanh ở trên đời này thì không thể nào mà tránh khỏi được cái sự già nua, bệnh tật và sự chết. Thì làm sao mà chúng ta phải có sự kinh cảm về việc này, và làm sao phải có tâm thật là vững mạnh để có thể thiết lập được tam học, đó là giới định tuệ, để
không bao giờ có được có những cái sợ hãi khi mà đối mặt với những cái nguy hiểm do bệnh tật, do thân thể gây ra. သုတနာမှာဟုတ်လားဒီအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်သုတနာမှာအခုပြောတယ်ယောဂါတွေဟလာယောဂါများစွာတော့ယောဂါတွေဆက်ဆံနေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒါတွေကိုလေ့လာစီးမှုမထားဘူးဟုတ်လားကြာဘူးနာဝအနေနဲ့လဲဟောလေ့လာစီးမှုမထားဘူးလေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်ဒါတွေဥပမာထားတယ်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအတိတရားပေါ့နော်သုတနာမှာဒီလေကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကျိတ်တစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒါဆရာဝန်သွားပြဆရာဝန်သွားပြအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုကြတဲ့က तू ကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တော့ကြောက်လာတယ်ကြောက်လာဟဲ့လားဒီယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံလာပြီဆိုတော့ဘာလို့ခုနပြောရလို့မတည်ငြိမ်တော့ဘူးကြောက်လာပြီးတော့ဒါခွဲရဆေးရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ तू ဟာလားပုံမှန်မဟုတ်တော့စိတ်ဓာတ်တွေကြာစိတ်ဓာတ်တွေကြာတယ်ဒါကယောဂအကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒါတော့ကြာကင်ဆာတွေဘာတွေမဟုတ်သေးဘူးဒီလောက်ကလေးတွေကို तू စိတ်ဓာတ်တွေကြာသွားတယ်နောက်ဒီဟာကိုလည်းဟိုပေါ့နော်ဆေးရမယ်ဟဲ့လားဒီကင်ဆာတွေဘာတွေလားအသားတွေထုတ်ပြီးတော့ဒီအသားကိုဆေးရမယ်ဆိုကြတဲ့သူကကြားလည်းမကြားကျင်တော့ဘူးတဲ့သူတဏ္ဍာမှာနော်အဖြစ်ကိုလည်းဟိုကြားလည်းကြားကျင်တယ်ကြားလည်းမကြားကျင်ဘူးတဲ့ဟိုမတိငြိမ်တော့တာပေါ့နော်မတိငြိမ်ငြိမ်မရှိတော့ကုသနာမရီယောဂဖြစ်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းသူကဟိုယောဂဖြစ်လိုက်သူငါသိရမယ်နော်သိရတော့ငါချစ်တဲ့ဒါဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေတိတိဥစ္စာတွေနဲ့ကိုရတော့မယ်ဆိုတော့သူကဒါတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားလာတာကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတော့တိငြိမ်ငြိမ်မရှိတော့အဲ့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့မှန်ကတော့သိအောင်အားမထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတွေဖြစ်မှဆိုလို့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမပြီးတာနော်ဒီနေ့じゃဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့ယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေတာဘယ်ယောဂနဲ့လာမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းဒါဘာဘယ်ယောဂနဲ့လာတေလောက်အောင်ပြောင်းလာအောင်ပါလေဒီရောရင်ဆိုင်နေအောင်ကိုယ့်အကူလေ့ကျင့်ထားနော်ဒါအဲကြောင့်မို့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ်မဲနဲ့ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာနင်းမွန်းသွားမှာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုလေ့လာမယ်စီပူရမယ်နော်အားထုတ်ရ Mà dạ. Thì ngày sau đó có một cái ví dụ mà đưa cho chúng ta thấy rõ về cái việc là khi mà chúng ta không có cái sức mạnh của Pháp ở trong người của mình á, thì mà khi mà đối diện với bệnh tật á, chúng ta rất là sợ hãi và có những cái hệ lụy nó đi kèm theo. Thì Ngài có chia sẻ đó là Ngài có biết một vị thực sự là họ chỉ bị một cái bệnh nhẹ ở trong cái cổ họng thôi, nó là đau cổ họng hay gì đó thôi, chứ không phải là bệnh quá nặng như là họ tưởng tượng. Thì khi mà bị bệnh như vậy á, bắt đầu là cái vị này mới bắt đầu đi bác sĩ khám rồi bắt đầu là cảm thấy rất là sợ về cái bệnh này, mặc dù là nó không phải là cái bệnh nặng như là bệnh ung thư hay là bệnh nan y khó chữa gì hết, chỉ là một cái bệnh nhỏ thôi. Nhưng mà vì sao? Thì tiếp tục cái ví dụ của ngài Sayadaw chia sẻ đó ha, thì khi mà cái vị này đi khám bệnh rồi biết được tin của mình bệnh như vậy ở trong cổ họng của mình á, thì rất là sợ hãi và thậm chí là không muốn nghe tin tức về cái bệnh của mình nữa, bởi vì sợ là bệnh của mình bây giờ nó sẽ càng ngày càng nặng hơn, rồi bắt đầu là dẫn đến cái chết, rồi khi mà chết thì của cải, con cái, gia đình thì sẽ để lại cho ai, rồi bắt đầu là lo sợ đủ thứ. Thì đó, thì ngài Sayadaw chia sẻ cái câu chuyện này để mà cho chúng ta thấy được đó là khi mà con người chúng ta khi mà không có thật sự mà nghiêm túc hành pháp á, chúng ta chỉ có là thờ ơ, qua loa, có thể là học những cái lý thuyết xong rồi để đó mà không có thực hành thực sự nghiêm túc á, thì khi mà chúng ta đối diện với những cái bệnh tật hiểm nguy hay là sự nguy hiểm á, thì chúng ta không bao giờ mà có được cái sự định tĩnh hay là cái sự an lạc trong cuộc sống của mình. အဲ့ကျတော့ဟုတ်လားဒါတွေကအများဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လူမျိုးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တ attva ဖြစ်ဒီယောဂတွေပါဒါတွေဆက်ဆံနေမှာပဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရလာယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေနောက်ပါတော့ခဏပြောတဲ့နတ္တိဇာတတအာမရဏနော်ဝိဖွာလာရတယ်သိရအောင်သိလောက်အောင်ထီအောင်ဒါတွေတွေ့ကြရမယ်အဲ့ကျတော့ကျုံးလာလို့ချင်းခုနပြောတယ်လို့မတုံလှုပ်အောင်နော်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်အောင်မလုပ်တာလေ့ကျင့်ထားမယ်ကာယကံမှုတွေစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တော့အပြင်ကာယကံမှုတွေကိုမလုပ်ရမယ်လေကာယကံတွေစောင့်ထိန်ရမယ်ဝစီကံတွေစောင့်ထိန်ရမယ်မနောကံတွေစောင့်ထိန်ရမယ်ဒါစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရင်မြတ်စွာဘုရားတော့ဒီစိတ်ကိုမ
မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ကာယကံမှုကိုစောင့်ရှောက်ရလည်းမကြောက်ဝစီကံမှုကိုစောင့်ရှောက်ရလည်းမကြောက်မနောကံမှုလည်းစောင့်ရှောက်ရလည်းမကြောက်အဲကြတော့ဒါတွေမစောင့်ရှောက်တဲ့ဟာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယကံဒီဝစီကံမနောကံကိလေသာတွေဆူဆွတ်တယ်နော်ကိလေသာတွေဆူဆွတ်တယ်ကိလေသာဆူဆွတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဆွေးမြေ့တယ်တဲ့နော်ဆွေးမြေ့တတ်တယ်အဲကြတော့ဟုတ်လားမှန်ကတော့ဒါကာယကံဝစီကံဆိုတိလတွေစောင့်ထိန်တော့အပြင်ကာယကံတွေစောင့်ထိန်ရမယ်ဝစီကံတွေစောင့်ထိန်ရမယ်မနောကံတွေစောင့်ထိန်ရမယ်အဲဒီလိုမစောင့်ထိန်ခုနကပြောသလိုဘာလုပ်တာတော့ကိလေသာတွေနဲ့ဆူဆွတ်တယ်ကိလေသာဆူဆွတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆွေးမြေ့တယ်နော် Tiếp theo đó là Ngài Sayadaw chia sẻ đó là cho dù chúng ta là ai đi chăng nữa, là thuộc dân tộc nào, màu da nào, hay ở bất cứ ở nơi đâu ở trên quả địa cầu này thì chúng ta đều phải đối mặt với sự bệnh, sự già và sự chết. Thì Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta như thế nào trong Tam Tạng Thánh Điển để làm sao chúng ta khi mà đối mặt với những cái sự hiểm nguy này chúng ta không có những cái nỗi sợ hãi ở trong tâm của mình á, thì chúng ta cần phải thực hành pháp thông qua việc là phòng hộ. Phòng hộ ở đây là phòng hộ gì? Đó là phòng hộ về thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Thân hành ở đây có nghĩa là những cái việc làm thông qua trên thân của mình, hoặc là những cái việc làm thông qua những cái lời nói hay là những cái ý nghĩ. Nếu mà chúng ta để cho thân của chúng ta, khẩu của chúng ta và ý của chúng ta cứ làm theo những cái gì mà những cái phiền não nó sai khiến, thì khi đó là phiền não nó sẽ ngự trị ở trong tâm của chúng ta, thì lúc đó là thân, khẩu và ý của chúng ta không bao giờ có thể mà thanh tịnh, và lúc đó chúng ta sẽ bị phiền não chi phối và làm chủ hết mọi những cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta, thì khi đó nó sẽ không có giúp cho chúng ta được có sự an lạc khi mà đối diện với những cái nguy hiểm do cái chết, bệnh và chết đem lại. ဆွေးမြေ့တတ်တဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းသောသိခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့မောနဆောင်ထင်းရမယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတာမိုးမလုံတဲ့အိမ်လိုပဲနော်မိုးမလုံတဲ့အိမ်နဲ့ဥပမာပေးတယ်မိုးမလုံတဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာမိုးမလုံဆိုမှတော့ဒီအထွတ်တွေနာယံတွေပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ဒီအမိုးတွေဒီအထွတ်တွေအချင်းနာယံတွေမိုးဆိုပြီးတော့ပါတော့ဆွေးမြေ့ပျက်စီးလွယ်တာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မိမိလည်းဟာလားဒါတွေကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမိမိစိတ်ကိုမဆောင်ထိန်ဘူးကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေနောကံမှုတွေမဆောင်ထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ကိလေသာမိုးဆွတ်နော်ကိလေသာမိုးဆွတ်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကဆွေးမြေ့မယ်နော်ခုနအထွတ်မိုးမလုံတဲ့အိမ်လို့ဆွေးမြေ့တဲ့ကိလေသာဆွေးမြေ့နေတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်မှာဟိုဒါကြောင့်မို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကိုထိန်းတော့အပြီကုသီလတွေကျင့်ရမယ်နော်စိတ်ကိုထိန်းတော့အပြီ Tiếp theo đó thì Ngài Sayadaw có chia sẻ tiếp là chúng ta cần phải là đề cao cái việc là giữ làm sao cho thân khẩu ý của chúng ta một cách trong sạch, để cho phiền não không có ngự trị trong tâm của mình. Thì ở đây có một cái ví dụ mà Đức Phật đã đưa ra ví dụ để chúng ta có thể hiểu hơn về cái việc mà phòng hộ thân khẩu ý của chúng ta như thế nào. Thì ở đây giống như là một cái ngôi nhà mà nó không có được an toàn về mái hay là về cái tường của ngôi nhà này, chúng ta không có được xây dựng một cách vững vàng, vững chắc, thì khi mà cái ngôi nhà này trải qua những cái trận mưa gió bão bùng thì cái ngôi nhà này, cái mái nó sẽ bị hư, tường nó cũng sẽ bị dột nát, và khi đó thì chúng ta không có bao giờ mà cảm thấy được an toàn trong cái ngôi nhà này, đúng không? Thì tương tự như vậy, khi mà tâm của chúng ta nó bị phiền não ngự trị ở trong tâm thông qua cái việc mà thân khẩu ý của mình nó không được phòng hộ, thì khi đó là tâm của chúng ta không bao giờ cảm thấy được an toàn hay là cảm thấy được an lạc. Do đó thì chúng ta cần phải đề cao cái việc là giữ giới. Thông qua việc giữ giới thì chúng ta có thể giữ được cho thân và khẩu của mình được thanh tịnh,
và hơn thế nữa chúng ta có thể khi mà chúng ta có cái nền tảng về giới rồi chúng ta có thể tiến sâu hơn, đó là phòng hộ về ý của mình làm sao cho nó được tốt, thì khi đó chúng ta có cuộc sống nó được tốt đẹp hơn. အဲ့တော့အပြန်အပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုမိမိကိုယ်ကိုဟောလာကာယကံကိုယ်နှုတ်စိတ်ပေါ့နော်သုံးပါးကိုထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမိုးမဆွတ်တော့ကိလေသာမိုးမဆွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမဆွေးမြေပေါ့နော်ခုနအိမ်လိုပဲဟုတ်လားမိုးလုံလေးလုံးဆိုအဲ့ဒီအိမ်ဟာလာချင်းရနေတွေနော်အထွတ်တွေဒါကြရှိခိုင်းတာပေါ့ကိုယ်လည်းကုသနာမှာဒါတွေဆောင်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမိုးမဆွတ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘဝနေလာအောင်တော့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိပုံတွေရောက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါကာယကံဝစီကံတွေကစောင့်ထိန်တော့ဖြင့်သီလတွေကျင့်ပြီးတော့စောင့်ထိန်ရမယ်နော် Thì mỗi người trong chúng ta, nếu mà chúng ta tự ý thức và nỗ lực phòng hộ thân khẩu ý của mình, thì khi đó nó giống như là cái mái nhà mà nó được vững vàng vững chắc, không có bị mưa gió nó thấm vào làm hư hại cái mái nhà của chúng ta, thì khi đó chúng ta có thể sống một cách an lạc ở trong ngôi nhà này. Cũng như vậy thì khi mà chúng ta phòng hộ thân khẩu ý của mình thì cái phiền não không bao giờ có thể mà làm hại đi hay là làm ảnh hưởng tới cái tâm trí của mình. Thì khi đó chúng ta có thanh tịnh về thân khẩu ý thì sẽ có thể tái sanh về cõi an lành rất là cao. သီလတွေစောင့်ထိန်ရမယ်နော်ဟိုတနေ့ကသီလကျင့်စဉ်တွေပြောခဲ့သီလကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တနုဝါဒပေးတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုမဆွဆွဲတော့ဘူးမဆွဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်မှုတွေမရှိဘူးအတ္တနုဝါဒပေးတယ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ဆွဆွဲမှလည်းမကြောက်ရတော့အဲ့ကြဒီဘေးတွေကင်းတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့သီလအင်မတန်မှဟာဒါမြင့်မြတ်စောင့်ထိန်ရမယ်နော် Thì những người mà giữ giới một cách nghiêm túc, thật sự nghiêm túc đó, thì cái việc giữ giới của họ đối với họ rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ giữ giới được nghiêm túc như vậy thì những cái phiền não, những cái sợ hãi không bao giờ mà có thể thâm nhập vào trong tâm và ngự trị ở trong tâm của họ. Họ có thể sống được một cuộc sống an lạc và tự tại hơn. သီလဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲဦးဇင်းတို့စာတွေကတော့ဥကောင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်နော်ဥကောင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဥကောင်းပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒါပျက်စီးသွားတာဘာမှသုံးမရတော့လေအဲ့ဒီလိုပဲသီလပျက်စီးချွတ်တဲ့သွားပြီဆိုလို့ချင်းကုသနာမှာဟုတ်လားဒီသီလမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံချက်တွေရုပ်လျော်သွားနော်နေရတာတွေဘာလို့လာတော့ဆိုရင်ပူပန်မှုနေတဲ့နေရာကျင့်မြောင်းသွားတယ်ဘာမှဟာလားလူဖွဲ့သေးတယ်မှာသုံးရမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလအရေးကြီးတယ် Thì có một cái ví dụ mà chúng ta có thể thấy được cái sự mà quan trọng của việc giữ giới là như thế nào. Giới giống như là cái đầu của con người của chúng ta. Khi mà giới nó bị hư hoại hay là nó không được trọn vẹn thì giống như là đầu của con người chúng ta nó bị gặp những cái vấn đề, thì lúc đó thì cái cơ thể của chúng ta nó không có thể mà hoạt động một cách mà tốt đẹp được. Thì khi mà giới hư thì giống như là cái đầu của một con người bị hư đi thì chúng ta không có thể sử dụng được. Và tương tự như vậy, những cái phẩm chất tốt đẹp của chúng ta nó sẽ bị hủy hoại, nó bị tổn thất và dẫn đến nhiều hệ lụy, đó là dẫn đến sự lo âu, hoang mang, sợ hãi ở trong tâm trí của chúng ta nếu mà chúng ta không có giữ giới trọn vẹn. အဲ့တော့ဘာနဲ့သူရေးတယ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့တစ်ပင်လိုပဲနော်ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ဟာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာဆိုအဲ့ရိပ်အောင်မှနေလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အရွက်အပွန်လေးအသီးတွေဟဟလားလူတွေကိုအကျိုးပြုတယ်အတုံးကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်သီလရှိလာပြီဆိုလို့ချင်းခုနပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေမရှိတော့အဝိဒါဒနော်လောင်တာတရားတွေမရှိဘူးကိုယ်ဆွဆွဲတာတွေမရှိဘူးသူဘာလည်းဆွဆွဲတာမရှိဘူးအတ္တနုဝါဒမိပရာနုဝါဒတွေမရှိတဲ့အတွက်အဝိဒါဒတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလည်းဝမ်းမြောက်မှုတွေပါမောဇ္ဇတွေဖြစ်မယ်ခုနတစ်ပင်တစ်ပင်ကြီးထွားလာတယ်လို့ပဲနော်ကြီးထွားလာတဲ့တစ်ပင်ကအပွန်တွေအသီးတွေနဲ့ဝေစားပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲသီလရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပီတိတွေပါမောဇ္ဇတွေယထာဘုဒ္ဓဉာဏတတ္တနာနဲ့ကိုလူကျင်တဲ့ဘာလို့ဒါမှတော့မဉ္ဇဉ်ပူညာအသီးပွန်တွေဒါခံစားရမှာနော်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အဲ့ကြ
အဓိကကြောင့်မို့သီလပြောချင်တာသီလအရေးကြီးတယ်ပထမဆုံးသီလစောင့်တည်ရမယ်နော်ဘဝကိုတည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ Và tiếp theo đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy được về sự quan trọng trong việc giữ giới. Thì ở đây chúng ta thấy được những cái cây phát triển rất là to, nhánh rất là lớn và có rất là nhiều trái. Và khi mà những người đến cái cây này trong một cái buổi nắng nóng thì họ có được một bóng mát ở dưới cái cây này, thì nó giống như là cái việc mà chúng ta giữ giới vậy. Khi mà người mà có giới á, thì chúng ta nương tựa vào giới, chúng ta núp dưới cái sự bóng mát của giới. Giống như là con người chúng ta trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong một cái ngày nắng nóng thì chúng ta có cái nơi ở dưới một cái cội cây lớn phát triển sum xuê để chúng ta có được nhiều cái lợi ích dưới cái gốc cây này. Thì giới cũng, nếu mà chúng ta có một cái việc giữ giới nó được tốt đẹp hoàn thiện, thì khi đó chúng ta sẽ nhận được cái nhiều lợi lạc trong cái việc giữ giới này, thông qua việc là chúng ta sẽ có được sự an lạc, an vui trong cuộc sống. Và hơn thế nữa, nếu mà chúng ta quyết tâm và nỗ lực lớn thì chúng ta sẽ đạt đến đạo quả và cũng như là niết bàn trong tương lai. အဲ့ကြတော့ဟုတ်လားအဲဒီတော့သီလရဲ့သီလတရားတွေဘာတွေဆောင်တယ်မလို့ရင်ဘတ်ကပြောခဲ့ဒါသီလရဲ့အကျိုးတွေနော်ဒါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်ရင်ဘတ်ကလည်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြောင့်တမာရီဖြစ်ဖို့သွားတယ်နော်တမာရီအကြောင်းပြောတမာရီဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအဲဒီမြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထမ်း40နော်ကမ္မထမ်း40ပြထားတယ်ရင်ဘတ်ကပြောခဲ့ပြီးတော့ကတိုင်းဟလာအနုတ္တိ7ပါးကတိုင်း7ပါးအတုပ7ပါးအာရုပ4ပါးပြမစုတရား4ပါးနော်အာရိပိကုလတင်ညာစတွတ်တဘောဝဋ္ဌနော်တပါးဆိုပြီးတော့ကမ္မထမ်း40ပေးထားတယ်အဲ့ကမ္မထမ်းထဲမှာကိုယ်နဲ့တင်လျော်မယ်ဟုတ်လားကမ္မထမ်းကြီးအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါအမှန်တော့ဇေယျအားလျော်သွားပါနော်မိမိတမ်းမှာမှန်ပေးတာတော့ဇေယျအားလျော်သွားကိုယ်နဲ့တင်လျော်မယ်ပေါ့ဇေယျ6ပါးရှိတယ်ရာဂဇေယျဒေါသဇေယျတွေမောဟဇေယျတွေဝိတ္တဇေယျတွေဘုဒ္ဓဇေယျတွေနော်တတ္တဇေယျဗုဒ္ဓဇေယျဝိတ္တဇေယျဆိုပြီးတော့ဇေယျ6ပါးရှိတယ်ကုသနာမှာယာဂဒေါရမောဟယာဂတွေအာကြည့်တယ်ဟာလားတွေ့တာမှုတွေနော်ဒါတွေတမိတွေစီဝိုင်းတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေတွေ့တာရင်မြတ်စွာဘုရားအတုပါကမ္မထာနေပွားများဖို့ပေါ့နော်ကာယကတတတိနောက်ဒေါရဇေယျတို့ကတော့ဇေယျကတော့ဘာတော့မေတ္တာကမ္မထာနေနီလာပိတာစတဲ့ကတိုင်းနေနော်ကတိုင်းနေပွားရမောဟဇေယျကတော့အာနာပါဒတတိကမ္မထာကိုပွားရဗုဒ္ဓတတ္ထဇေယျကတော့ဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိကာဂနုတ္တိနော်ဒီဝဒနုတ္တိကိုပွားရဗုဒ္ဓဇေယျကတော့ဒါရဏနုတ္တိတွေဥပဒမနုတ္တိတွေတုဒ္ဓတုဝဝဋ္ဌဝိတ္တဇေယျကတော့ဒါအာနာပါနပေါ့နော်ဒါတွေကိုမှန်တော့ကုဇေယျအားလျော်စွာပွားလို့ရတယ်နော်ဒါလေးတွေလည်းသိထား Thì tuần trước Ngài Sayadaw cũng có chia sẻ với chúng ta về giới là nền tảng, đúng không? Trong tâm học thì giới, khi mà chúng ta có được giới thì chúng ta mới có thể phát triển được định, và sau đó thì chúng ta mới có thể phát triển được tuệ. Thì làm sao để có thể phát triển được định? Thì thông qua 40 đề mục thiền định thì chúng ta có thể từ đó mỗi người sẽ có những cái căn tánh khác nhau, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái đề mục thiền định nó khác nhau phù hợp với chúng ta. Như là Kasina thì có 10 loại thiền Kasina, và cũng như là Asubha là thiền bất tịnh thì cũng có 10 loại. Và ngoài ra thì cũng có về cái loại thiền đó là Anusati là về niệm, thì cũng có 10 loại niệm. Thì đó, trong 6 căn tánh này, nếu mà nếu chúng ta có cái căn tánh là thiên về sự tham thì chúng ta cần phải, Đức Phật cũng đã dạy trong kinh điển, đó là chúng ta có thể thực hành cái đề mục đó là bất tịnh khi mà chúng ta có sự dính mắc về tài sản cũng như là con cái hay là gia đình. Thì tương tự như vậy thì
những người mà có thiên hướng về tâm sân thì chúng ta nên phát triển tâm từ, đặc biệt là về bản thân của mình. Đầu tiên khi mà chúng ta có tâm từ ở trong tự thân của chúng ta rồi đó thì chúng ta mới có thể phát triển tâm từ và lan tỏa đến những người xung quanh. Và kế tiếp đó là về tâm si. Những người mà có khuynh hướng về tâm si thì chúng ta cần phải thực hiện đề mục đó là hơi thở Anapana. Thì với những người mà có tâm si như vậy thì cần có một cái sự tập trung nhất định trên đề mục của mình. Thì khi đó chúng ta cần phải thực hiện cái đề mục hơi thở này thì có thể giúp cho thiền sinh có thể phát triển được cái sự tập trung của mình. Và cũng tương tự như vậy thì những người mà có cái xu hướng về có tính tâm thì những vị đó cần phải thực hiện những cái đề mục thiên về là như là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Thì khi mà chúng ta thực hiện về những cái đề mục ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng như vậy thì chúng ta có thể phát triển được thêm nhiều về cái tính tâm của mình đối với Tam Bảo. Rồi người mà có xu hướng về tầm hay là suy nghĩ thì và tương tự như vậy thì những người mà có 6 cái căn tánh khác nhau như vậy thì chúng ta cần phải tham khảo với thiền sư làm sao mà chúng ta có thể tìm ra được một cái đề mục nhất định mà phù hợp với mình để chúng ta có thể mà phát triển được trong cái thiền định của mình. Rồi khi mà có định rồi chúng ta mới có thể có cái nền tảng để mà bước tiếp đến cái phát triển được tuệ. အဲကျတော့ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားဆရာအားလျော်တော့နော်အဲဆရာတော်ကြီးတော့ဒီအာနာပါနပဲပြီးအာနာပါနကတော့များနဲ့လည်းဆက်ဆံပါတယ်နော်ကြိုက်လည်းကြိုက်နေပါအဲ့တော့ဒီသမထတွေထူထောင်ရတယ်ဘာလို့ထူထောင်ရတယ်လဲဆိုတော့အမှန်တော့မြတ်စွာဘုရား45ဝါပတ်လုံးဟာနည်းနည်းတရားတွေအင်မတန်မှကျေပြန့်တယ်မြောင်များလားဆိုရဲနည်းနည်းတဲ့တရားတွေဟောထားတယ်အချင်းချင်းသီလသမာဓိပညာပဲရှိသီလစောင့်တည်သမာဓိကျင့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသမာဓိတော်ပေးကုသမာဓိကိုပွားကြလို့ပြောနော်သမာဓိရှိလို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓပဿနာတိမှန်တိုင်းသိတာနော်ဒီအဲကျတော့သမာဓိတွေထူထောင်ရမယ် Thì lý do vì sao mà chúng ta cần phải phát triển định của mình cho tốt. Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển thì Đức Phật cũng có rất là nhiều bài kinh đã giảng dạy về sự lợi ích của sự phát triển về định ở trong cái đề mục thiền của chúng ta. Khi mà chúng ta có định rồi thì là một cái nền tảng rất là lớn để chúng ta có thể phát triển về tuệ. Nếu mà chúng ta có nền tảng tốt rồi chúng ta có thể phát triển về những cái thiền tuệ như là thiền minh sát. Và ở đây thì Ngài Sa Đo thường hay hướng dẫn mọi người là về thiền hơi thở. Bởi vì sao? Vì đề mục hơi thở này nó có thể hợp rất là nhiều người. Nó không chỉ riêng là hợp với những người mà có tâm si, mà những người mà có tâm tham, tâm sân cũng có thể có rất là nhiều hợp với cái đề mục hơi thở này. Cho nên ở đây Ngài Sa Đo của mình ở đây thường chủ trương là cho đề mục là hơi thở để mọi người có thể thực hành. သီလလည်းသီလအားလျော်စွာချမ်းသာတယ်နော်သူစင်တဲ့တူဟိုသီလတွေပြည်စုံတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာတယ်တစ်မျိုးပဲတမာရီကလည်းဒီတိုင်းပဲတမာရီအားလျော်စွာမိတ္တမဟာလားဒီပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ဒါတမာရီကလည်းပွားရမယ်နော်တဏီကုံနေလို့ရတမာရီအောင်မြင်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏီကုံနေလို့ရဟာလားတနာရီနှစ်နာရီတဏီကုံညလုံးနေလို့ရသူကဒီတမာရီရဲ့အားကြီးအဲကြောင့်တမာရီတွေကလည်းဘာလို့ပွားရမှာဒီလိုပွားမထားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဘာလို့ပူလောင်နေကြတာလေပူလောင်နေကြတယ်ဘာတွေကပူလောင်ဆိုနိဝရဏတရားတွေနှိမ့်ဆက်တယ်နော်နိဝရဏတရားတွေကာမိဇာနာနိဝရဏတွေလူကျင်တာတွေပေါ့နော်ပြာပါဒတွေနိဝရဏတွေအကျဉ်းနာချက်တွေပေါ့နော်ဒေါသတွေနဲ့ခိနာမိတ်တာနိဝရဏတွေနောက်ဥဒ္ဒဇကုက္ကုဇပေါ့နော်ပြုမိလေခြင်းဆိုတဲ့နောင်တတွေပူပန်ညာဝစီကိစ္စနိဝရဏဒီနိဝရဏတွေကတတ္တဝါတွေပူလောင်နေတာလေအဲကျတော့သူတို့ကလာတော့
ပဲရှားတော့အောင်ဟုတ်လားဒီတမာရီတွေထူထောင်ရတယ်တမာရီနဲ့တိုက်ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော် Ở đây Ngài Sayadaw có chia sẻ đó là giới thì có những cái sự an lạc và cũng như là những cái sự kết quả tốt tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như là cư sĩ, hàng cư sĩ, nam nữ của chúng ta thì có 5 giới chúng ta cần phải làm sao để mà nỗ lực để mà thọ trì và giữ gìn cho nó tốt đẹp. Cũng như hàng tu sĩ cũng có những cái giới luật riêng. Thì tương tự như vậy, định cũng vậy. Định sẽ cho những cái quả lệ lạc đối với từng đối tượng khác nhau. Khi mà chúng ta phát triển được định ở mức thấp thì sẽ cho được quả an lạc ở mức thấp. Khi mà chúng ta đạt ở mức cao thì sẽ có những cái quả an lạc tương tự ở mức cao. Thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều người hành thiền định có được cái sự an lạc có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là có khi là có nhiều người là hành cả đêm và họ có thể là an trú ở trong cái sự an lạc của thiền định. Thì khi mà chúng ta có cái sự an lạc của thiền định thì những cái phiền trượt, những cái niwarana, nó có 5 loại niwarana mà chúng ta có thể là phòng tránh được nó khi mà chúng ta đạt được cái sự an lạc ở trong định. Đó là tham, sân, hôn trầm, thùy miên và hoài nghi. Thì khi mà chúng ta có cái sự an lạc ở trong định này thì những cái phiền trượt này nó không bao giờ mà có thể xâm nhập, mà có thể làm chúng ta cảm thấy phiền não hay là bức bối hay là thấy khổ đau bởi những cái phiền trượt này gây ra. အဲ့ကျတော့ဟုတ်လားကိုကချင်းချင်းတာတာနဲ့နေခြင်းနဲ့တနာရီနှစ်နာရီဟုတ်လားတညာလုံးဒီလိုနေခြင်းဒီတမာရီတွေအောင်မြင်ပွားထားတမာရီတွေအောင်မြင်နဲ့ပွားများလေ့ကျက်ထားလို့ဇန်နေဟာလားဇန်နေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနျူရနာတွေကမှာဝိက္ခမ္ပနာပဟံပေါ့နော်ကွာသွားတော့နော်တနာရီဆိုတနာရီဖဲခွာထားချင်းချင်းတာတာနေလို့ရတယ်နှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေလို့ရတယ်တွေ့ကြဒီဇန်တရားတွေနဲ့သူကထိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်လားပျက်စီးသွားအောင်လို့ဗြဟ္မဘုံကိုရောက်နိုင်နော်ဇန်ရဲ့ဒီတမာရီအားတွေလေမာတော့သူရဲ့ဇန်ဆင်အားလျော်စာပေါ့နော်နောက်တကဒီဘိညာဉ်တွေထိအောင်တော့တမာရီကတော့သွားလို့ရတယ်နော်ဒါတမာရီဆိုတာကတိကြည်တာပေါ့တိကြည်တာပြောတာဦးဇင်းတို့ကတပည့်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီဥပမာပြောရင်တော့ရေကန်ကြီးတဲ့မှာနောက်ကြည့်နေမယ်ဟုတ်လားမော်ညင်နေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မော်ညင်နေရှိနေတဲ့ရေကန်ကတဲမှာငါးတွေလိတ်တွေဟုတ်လားကြောက်တွေဒါတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မော်ညင်တွေကြောင့်အခုလိုပဲဦးဇင်းတပည့်တော်တို့မန္တဒဂရမရိတဏမှာနိဝရဏဆိုတဲ့မော်ညင်နေနဲ့တူတဲ့နိဝရဏတွေနော်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားတော့အစဉ်စဉ်ပေါ့မှာတော့အယောင်နေရောနေတဲ့ရေလိုပဲတဲ့နော်ဒီလိုင်းတဘူတွေရေနွေးပွဲဆူနေတဲ့အမှန်ကတော့ရေလိုပဲတဲ့အမှန်မမြင်နိုင်ဘူးပြောချင်တော့နောက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်နိဝရဏတွေနောက်ကြည့်နေအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုဘာလို့ဒါတွေပဲ့ခွာနိုင်အောင်ဒီတမာရီနဲ့သွန်အားတွေနဲ့ပဲ့ခွာနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာတမာရီတွေထူထောင်ရမယ်လို့ပြောနော်ဒါမှအမှန်မြင်မှာ Khi mà chúng ta như là Ngài Sayadaw đã chia sẻ, nếu mà chúng ta phát triển được cái sự an lạc ở trong định thì chúng ta có thể sống được và tận hưởng và trải nghiệm được cái sự an lạc ở trong mà tùy theo cái khả năng của chúng ta thì trong 1 tiếng, 2 tiếng hay là có thể là cả đêm. Khi mà chúng ta càng phát triển định đó, thì sẽ cái cơ hội loại trừ đi những cái triền cái 5 cái triền cái này thì cái khả năng rất là cao tùy theo khả năng của mỗi người. Khi mà chúng ta duy trì được cái sự định càng lâu thì cái sự loại trừ tạm thời của cái triền cái này nó sẽ được kéo dài. Chúng ta có thể tưởng tượng như là một cái ví dụ giống như là một cái trong cái hồ nước triền cái thì được ví dụ như là những cái chất bẩn, chất dơ ở trong hồ nước này, và định ở đây là chúng ta có thể hiểu như là
khi mà có định á, thì cái hồ nước nó rất là trong sạch, chúng ta có thể thấy rõ được những cái sự sinh hoạt ở trong nước này, như là cá bơi hay là những cái hòn đá, tảng đá ở dưới nước này, chúng ta có thể thấy rõ một cách rất là rõ ràng. Còn khi mà người mà không có cái sự phát triển về định ở trong cái việc thiền của mình thì nó giống như là một cái hồ nước mà có đầy những cái rong rêu, những cái chất bẩn ở dưới nước, chúng ta không bao giờ thấy rõ những cái việc đang diễn ra ở trong cái hồ nước này. Thì đó là cái việc mà cái 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 việc mà chúng ta sống an lạc ở trong định đó, nó sẽ đem lại cái lệ lạc rất là lớn. À, và khi mà những người mà đạt được định đó, thì họ sẽ, nếu mà họ được giữ được cái tâm định này đến tới cái lúc mà cận cận tử á, thì những cái tầng thiền của họ sẽ dẫn họ tái sanh vào những cái cõi cõi sắc hoặc là cõi vô sắc, tương tự như là cái tầng thiền mà họ đã đạt được. Thì do đó chúng ta cần phải thấy được cái sự tầm quan trọng của cái việc mà có được cái định ở trong cái thiền của mình, thì chúng ta cần phải nỗ lực và làm sao để đạt được trong cái và có thể phát triển tốt trong thiền của mình. အဲ့တော့လေဟုတ်လားမာရီထူထောင်တော့မယ်ဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားတော့ဒီတောရဖြစ်သေးတယ်နော်အညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါတုံညာရကာရကတောဝါတောရဖြစ်ဖြစ်တေပြောင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်နော်စိတ်ငြိမ်ရာရဖြစ်ဖြစ်ရှင်းကပ်ရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတတ္တကန္တကတ္တဇာနတဇန်သမารီရဲ့ဆူးညောင်ဖြစ်လို့အတံပလန်ကြီးอ่ะနော်တံပလန်နေနဲ့ရင်းတော့ကတော့ဒီပေါ့ဒီဇာရီကတော့ဒီတားမှုဆိုးတွေကဒီတောနဲ့ကြီးတဲ့မှာပဲဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဒီတစ်တီမာနော်တရေတွေပေါ့သူတို့ရဲ့သားကောင်တွေကိုဖမ်းညာတာနော်တောနဲ့ကြီးတဲ့မှာပါတော့သားမှုဆိုးတွေတောနဲ့ကြီးတဲ့သွားပြီးတော့တစ်တီတရေတွေကိုဖမ်းပြီးတော့မာနော်ဖမ်းညာတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီဘုရားရဲ့သားသူတော်ကောင်းတွေကလည်းဘာလို့မက်ဖူဖမ်းရင်တောတဲ့သွားပြီးတော့ဘာလို့ဖမ်းညာရတယ်အမှန်တော့တစ်ပင်အောက်တွေပေါ့နော်စိတ်ငြိမ်ရာတွေကပ်ပြီးတော့မှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘာလို့ဒီကမ္မထာမျိုးလေးလာ Mong mà phải. Thì ở đây Ngài Sa Đo có chia sẻ một cái ví dụ cũng rất là thực tế. Thì có những cái người thợ săn á, họ vào trong rừng để mà họ đi tìm vào trong rừng để mà tìm bắt những cái con thú, những cái con này con kia, để mà phục vụ cho cái sự cần thiết của họ. Thì ở đây cũng vậy, với hình ảnh mà tương tự như vậy thì chúng ta là những người con Phật, chúng ta là những người con Phật chân chính, thì chúng ta làm sao để mà giống như là chúng ta đi vào ở trong một cái khu rừng mà đầy những cái phiền não như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể mà bắt và chụp những, gọi là loại trừ những cái phiền não này đi, giống như là người thợ săn mà đi vào trong khu rừng và bắt đi những cái con thú mà họ cần để phục vụ cho đời sống của họ. Thì chúng ta tương tự như vậy, làm sao mà loại trừ những cái phiền não, những cái triền cái, để mà chúng ta có thể đạt được cái sự cái mục đích tối thượng của chúng ta ở trong cái đời sống tu tập này. အဲကြတော့ဟုတ်လားခုနပြောတဲ့စဉ္ညာရတစ်ပင်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်တောရဖြစ်ဖြစ်စဉ္ညာရဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတစ်ပင်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကဘာလို့တော့တတ္တကန္နကတ္တဇာနဇန်သမารီရဲ့ဆူညောင်းဖြစ်လို့အဲ့လိုတွေချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုခါလေးဖြောင်းဖြောင်းထားနော်အဲနိတ္တိပံလည်းအောက်ပိုင်းကိုထက်ဝက်ဖွဲ့ပြီးပေါ်ပိုင်းကိုဥဒုကမရီခါလေးဖြောင်းဖြောင်းထားနော်အဲမျက်လွှာလေးချဘယ်လက်လေးပေါ်ညာလက်လေးတင်နော်မျက်လုံးရတဲ့ညံ့ပဲလှည့်တယ်နော်ညံ့ပဲလှည့်တော့သူညံ့ကြောင်းသိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ရတယ်တဲ့နော်ကိုယ့်ဘက်လဲတော့ကိုယ်ကြောင်းသိတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုညံလေးလှည့်လိုက်နော်မျက်လွှာလေးချဘယ်လဲပေါ်ညာလက်လေးတင်ဘာလို့မလဲဆိုအဲ့ဒီဒါကတော့ရုပ်တွေကိုစနစ်တကျသိသိတာခေါ်တယ်နော်ကြာလေးထိုင်နေအောင်စနစ်တကျလေးသိသိပြီးမှပရိမုခံတတေဥပတပိတောတဲ့ကမ္မထာကိုရှေ့ရှုလိုက်နော်ကမ္မထာကိုဝင်လေထွက်လေထင်ရှားတဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးနော်အခုဒီနေရာလေးဝင်လေထွက်လေထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ကြမှာပါတော့ဝင်တဲ့လေလေးဝင်မှန်းသိထွက်တဲ့လေထွက်မှန်းသိဝင်နေထွက်တယ်လေလေးကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားနော်ဒီပြင်နှာခေါင်းတွေပါတွားပြီးတော့အောင်ပြုနေလေသိအောင်ဆိုဒီနေရာလေးတည်းမဲ့ဒီမြပြလိုက်ဒီနေရာလေးပဲနော်လေကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့နော်နှာခေါင်းကြီးတွားပြီးအောင်မပြုနဲ့နှာခေါင်းဘယ်ပေါက်ညာပေါက်သွားအောင်ပဲ
လေလေးဝင်ထွက်နေတဲ့နေရာလေးသိအောင်လေလေးကိုသိအောင်ယူတာနော်อืม Đúng rồi. Ngài Sa Đo nhắc nhở chúng ta ở đây á, là khi mà chúng ta thực hành thiền á, thì làm sao mà chúng ta phải đề cao cái sự tập trung của mình ở trên cái đề mục. Ví dụ như chúng ta là thực hành thiền hơi thở đi, thì chúng ta phải tập trung vào cái hơi thở ra vào của mình thông qua cái việc là hơi thở tiếp xúc ở ngay trên ờ, cái môi trên của mình, ở giữa mũi và môi trên. Thì chúng ta không nên tập trung vào những cái điểm khác như là ở bên cánh phải của mũi, hay là cánh trái, hay là ở trên đỉnh mũi, mà chúng ta cần phải tập trung vào ngay cái điểm ở môi trên này, để làm sao mà chúng ta tăng được cái sự niệm của mình, tập trung trên đề mục này, thì khi đó chúng ta mới có thể tiến sâu hơn trong cái việc thiền của chúng ta. ဒါကတော့ထက်နှုတ်ခံပြတို့ဖို့အာရိပြရတယ်နော်အဲဒါကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေရထားရမယ်နော်မှန်တော့နှာခေါင်းတူလို့ရှိရင်တော့ထက်နှုတ်ခံပြနှာခေါင်းရှိရင်ဒီနှာရီတစ်ဝိုက်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့ဒါအဓိကကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေမနေရထားဘယ်နာဘယ်လိုတော့အဓိကလေးလေးဝင်ထွက်နေလေးလေးတီးအောင်ကြိုးစားနော်လေးလေးတီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဝင်တဲ့လေးလေးဝင်မှန်းသည်ထွက်တဲ့လေးထွက်မှန်းသည်တီးတယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဒါလေးတီးအောင်မှကြိုးစားဒီပြင်ဟာတွေဟိုအာရုံမထားနဲ့နော် Thì Ngài cũng nhắc nhở thêm đó là cái mục tiêu chính của chúng ta ở đây trong cái lúc mà hành thiền hơi thở, đó là làm sao chúng ta nhận biết được rõ ràng cái việc mà cái điểm tiếp xúc của hơi thở. Còn mà có thể là theo cơ địa của mỗi người khác nhau, thì chúng ta cảm thấy cái việc mà tiếp xúc ở cái nơi này nó rõ ràng hơn, nơi khác nó rõ ràng hơn, nhưng mà cũng chung quy lại là làm sao mà chúng ta cái cốt lõi ở đây đó là tập trung được trên cái đề mục, đó là cái việc mà hơi thở vào hơi thở ra và cái điểm tiếp xúc đó. အဲ့ဒီလိုလေးဝင်တဲ့လေးလေးဝင်မှန်းဒီထွက်တဲ့လေးထွက်မှန်းဒီဝင်တယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေပြီမလို့အစာသမားတွေကြလို့ရင်စိတ်ကပါတော့တတိနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကိုကပ်ဖို့ဆိုလည်းအင်မတန်မှခက်တယ်ဒီမှာတော့ကိုကျင်လဲခဲ့တဲ့ဒီပဲစိတ်ကရောက်သွားတာပဲနော်ထားတော့မျက်စိအာရုံရောက်မယ်နားအာရုံရောက်မယ်နော်ရှားကအာရုံပေါ့ဒီအာရုံ6ပါးပေါ့နော်ဒါကြီးတက်ပြီးတော့ကျင်လဲတဲ့ဒီပဲရောက်မှာနော်အဲ့ကြတော့ဒါကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲနော်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကုန်းမော်ထားတယ်ဟိုမြစ်ထဲကငါပေါ့နော်ရေကန်ထဲကငါကုန်းမော်တင်တယ်လို့ဒဇတ်နဲ့လှုပ်နေမှာနော်။ဒဇတ်နဲ့လှုပ်သဘောပေါက်လားမသိ Bảo tôi được kìa. ရေကန်ထဲကငါရေကန်ထဲကငါ Vâng. ကုန်းမော်တင်ဘာလို့မှလို့ဒဇတ်နဲ့လှုပ်လို့ခုံးနေမှာပဲလေရေထဲသွားကျင်တာကိုနော်သဘောပေါက်လားဖြစ်နဲ့ခုံးနေမှာလို့ပြောတာ ရေတွေကငါ့ကိုကုန်းပေါ်တင်ထားလိုက်နော်ရေတွေကငါ့ကိုကုန်းပေါ်တင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ငါဒီတိုင်းမနေဘူးလေရေထဲပဲပြန်ပြီးတော့သင်းညင်နေမှာခုံးနေမှာလေဘောပေါက်လား Vâng. အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီမြုံကြီးတွေကငါမြုံဆိုတာသိလားမြစ်ထဲမှာမြုံကြီးထောင်ထားမယ်ငါကဝင်သွားတယ်ဆိုအဲ့မြုံကပိတ်သွားရင်တော့ယုံနေမှာပဲလေနော် Vâng. ဘောပေါက်လားမသိရှင်းရမှာအဲ့ဒါပေါက်ပါရနော်မပေါက်ရင်လည်းပြော Vâng. Tên မ mà ပေါက် bao. ခုနမပေါက်ဘူးလား Vâng. Tên mà bao kìa. ဟောခုနထားတော့ရေတွေကရေကန်တွေကငါ့ကိုကုန်းပေါ်တင်တာတော့ပေါက်တယ် Vâng. ရေကန်တွေကရေတွေကငါပဲကဲထားတော့ရေကန်တွေကငါကိုကုန်းပေါ်မြေကြီးပေါ်ကုန်းပေါ်တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ငါရေထဲပဲဆင်းနေမှာပဲလေဒဇတ်တက်နဲ့လှုပ်နေမှာဘာလို့ဆိုသူကျင်လဲတာရေထဲပဲကျင်လဲတာဟုတ် Vâng. အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်မျက်စိအာယုံနာအာယုံရှားအာယုံကိုအာယုံတောင်းတောင်းကြီးအတွေးတွေအဲ့ဒီမျက်စိနာနာရှားကိုမရှိစိတ်ကတွေးမှာနော်အဲ့အတွေးတွေနဲ့အာရုံရောက်မှဒီတတိနဲ့ကတ်လို့ကအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ကျအစဓမ္မအဲ့တိုင်းပဲနော်ငါလို့ပဲနော်ရေတွေကငါကုန်းမော်တင်လိုက်လို့ရှင်တစားလှုပ်တယ်လို့ပဲလှုပ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့လူကူကပါတော့ထွက်သွားလိုက်ဒီကမ္မထာကိုပြန်ဆွဲလိုက်နော်ထွက်သွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဒီလိုလေးလုပ်ရတယ်နော် Vâng. Vâng. Ừ. Thì Ngài Sa Đo chia sẻ ở đây, trong cái việc mà chúng ta tập trung trên đề mục là hơi thở ra vào như vậy, là nó giống như cái việc như thế nào? Chúng ta thì trên cơ thể chúng ta thì nó có 6 căn, thì khi mà chúng ta thực hành thiền như vậy á, thì không nên để cái tâm của mình nó tập trung vào ở mắt nè, ở mũi, hay là ở những cái căn khác, mà làm sao mà chúng ta tập trung ở ngay trên cái đề mục của mình.
nó giống như là cái hình ảnh mà ngài Sayadaw chia sẻ, đó là khi mà con cá mà sống ở trong cái hồ nước á, mà chúng ta mà vớt đem nó lên trên bờ á, thì nó sẽ quay trở lại để mà nó tìm làm sao mọi cách để mà quay lại trong nước để mà có thể tiếp tục mà nó sống tiếp được nữa. Thì nó giống như hình ảnh như vậy. Làm sao mà mặc dù á là tâm của chúng ta có thể á, lúc này lúc khác nó chạy ở chỗ này chỗ khác, ở những cái căn khác nhau, nhưng mà làm sao chúng ta giống như cái hình ảnh con cá đó, là chúng ta sẽ tập trung cái đề mục của mình trở lại trên cái sự mà thở ra thở vào và cái sự tiếp xúc của hơi thở đó. Thì khi mà được như vậy á, chúng ta mới có thể phát triển được định của mình trong cái việc thiền. အဲ့ဒါမစိုးရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲထွက်သွားလဲပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ဆွဲရမယ်။ဒါတနည်းဥမာပေးတော့နွားရင်းနဲ့လို့နွားရင်းဥပမာပေါ့နော်။နွားရင်းဟုတ်လားတောနဲ့ထဲကနွားလို့ပဲနော်။တောနဲ့ကြီးတွေကထားတော့ဟိုဘာတော့မိခင်တွေကဟိုနွားရင်းလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ကျတောနဲ့ကြီးတွေကနွားကိုထားတောနဲ့ကြီးတွေကနွားပဲ။ထားတော့မျိုးထဲဆွဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတောနဲ့ကြီးတွေကျင်လဲခဲ့တယ်တောနဲ့ကြီးတွေပဲပြန်သွားမှာနော်။အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကခြိတိုင်းလဲဘာလို့အဲခြိတိုင်းလေးနဲ့ဘာလို့ကျူတိုင်းကိုခိုင်ခိုင်ဆိုင်မယ်ခိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာလို့ကျိုးလည်းမပြတ်စီပဲနဲ့နော်တတိဝိရိယဆိုရဲဘာနှင်းနံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝိရိယပညာတဲ့နှင်းနံလေးနဲ့တို့ပြီးရင်နွားရဟာလားယုံတော့ယုံနေမှာပဲသူချင်းလဲခဲယုံမှာပဲနော်တနည်းပြောရင်နွားငယ်လေးပဲစာတော့ဒီအဲ့ရယုံနေမှာဒါပေမဲ့လို့ကျူးကလည်းမပြတ်ဘူးခြေရန်လည်းမကျူဘူးဆိုရင်ဒီနံပဲဝတ်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့နော်ကိုယ်ကလည်းဟာလားဒီမာနဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဒီနှာရီပြားနော်ဒီဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့ဒီနှာရီပြားဆိုတဲ့ခြိတိုင်းရဲ့နော်ဝင်လေထွက်လေတတိဆိုတဲ့ကျူးရဲ့နော်တန်ရလည်းမကျူဘူးဟာတိဆိုကျူးလည်းမပြတ်ဘူးဝိရိယဆိုတဲ့ပညာတဲ့နှင်းနံလေးနဲ့ကိုကအမြဲတမ်းဟာလားဝင်နေထွက်သွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ထွက်သွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဆိုခုနပြောတဲ့နွားရိုင်းလိုပဲခြေရန်လည်းမကျူဘူးကျိုးလည်းမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ဝတ်သွားလို့စိတ်ကလည်းဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဒီနဲ့ထင်ရှားနေရခြေရန်ကလည်းမကျူဘူးနော်တတိဆိုတဲ့ကျိုးကလည်းမပြတ်ဘူးဟုတ်လားပညာဝိရိယတဲ့နှင်းနံလေးတို့ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ငြိမ်သွားနော်ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာနဲ့ပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့အဲ့ဒါနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေလာအဲ့လိုကြိုးစားပဲထပ်တာပြီးထွက်သွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဝိရိယဆိုတဲ့နှင်းနံလေးနဲ့ပေါ့နော်တို့ပေးရတယ်ပညာလေးပေါ့ Thì ngày Sayadaw có chia sẻ một cái hình ảnh mà rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể liên tưởng được đến nó tương tự như cái việc mà chúng ta giữ trên đề mục của mình ha. Thì ở đây có một cái con bò mà chúng ta dùng cái cọng dây để mà cột nó lại ở ngay một cái cột. Thì cho dù con bò này, cho dù có đi ăn cỏ ở nơi này nơi kia như thế nào đi chăng nữa, thì cái cọng dây mà chúng ta cột cái con bò đó nó rất là chắc, nó không bao giờ bị hư hoại hay là bị đứt. Thì sau khi đi tìm những cái nơi mà có thể mà ăn cỏ hay là uống nước, thì cho dù đi đâu đi chăng nữa, thì con bò này nó vẫn quay lại cái nơi mà đã được cột đó, đó là ngay cái cột đó. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền đề mục hơi thở, thì chúng ta cần phải có cái sợi dây, đó là tinh tấn, cái sợi dây tinh tấn và cũng như là chánh niệm, để có thể mà lôi kéo những cái tâm nó chạy nhảy của chúng ta. Làm sao mà chúng ta khi mà đặt tâm trên đề mục hơi thở á, thì có những lúc là tâm của chúng ta sẽ chạy chỗ này chạy chỗ kia, suy nghĩ về chuyện quá khứ tương lai. Thì làm sao mà với cái sự chánh niệm và cũng như là cái sợi dây tinh tấn đó, chúng ta có thể dùng để mà kéo lại cái tâm của mình và đặt nó trên cái đề mục hơi thở của mình. Thì khi đó từ từ dần dần rồi chúng ta sẽ quen với cái việc đó là đặt cái tâm của chúng ta trên cái đề mục hơi thở, rồi bắt đầu, rồi từ đó chúng ta mới phát triển được đi lên những cái tầng nó cao hơn. အဲ့ဒီလိုတွေဟုတ်လားလေ့ကျင့်နေမယ်ထွက်သွားလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်စိတ်ကနောက်ပိုင်းကျတော့နိုင်ဝက်လောက်ပေါ့နော်ဘယ်မှအခြားအာရုံမရောက်ဘူးကမ္မထာအောင်ဝယ်နိုင်ဝက်လောက်ရတယ်ဒီကမြတ်စွာဘုရားတော်ဒီမှန်တော့ရှေမန်းတိတုမဒီကံဝါအတ္တတတောဒီကံအတ္တတမေတိပါဇာနာတိနော်ရသံဝါအသဇံတော်ရသံအသဇာမေတိပါဇာနာတိဆိုပြီးရှေမန်းတိတုမတိနော်ရှိတယ်ဆိုတာလေလေးကြာတာကိုပြောတာနော်တိုးတယ်ဆိုတာကလေမြန်တာကိုပြောတာနော်အစာတော့အဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါရှေ့မှန်းသည့်တူမှန်းသည့်ကျူးစားရမယ်နော်အဲ့ဒါရှေ့အောင်လဲတမင်တကာမလုံးနဲ့တူအောင်လဲတမင်တကာမလုံးနဲ့လေလေးသိပြီးတာနော်ရှေ့မှန်းသည့်တူမှန်းသည့်မှန်းတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
လောဘအာယုံဒေါသအာယုံတွေစိတ်တွေတစ်ခါကျမြန်တတ်တယ်နော်လောဘဒေါသတွေကြီးတာတွေစိတ်တွေအသက်ရှူတာတွေပဲညင်လာတာလေအဲကျတော့ဒီကမ္မထာအောင်နေနေတဲ့ကစိတ်တွေကလည်းနူးညံ့လာတဲ့ခါကျဒီဝင်လေထွက်လေရလည်းပါနူးညံ့လာအဲကျဝင်လေနူးညံ့လာတဲ့ရှိတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒီလေးကဝင်တယ်ထွက်တယ်ကမ္မထာအောင်လေးနဲ့နေနေအဲကြောင့်တိအောင်ပဲကြိုးစားရှီမှန်းသည်သူ့မှန်းသည်နော်အဲတိအောင်ပဲကြိုးစားတကူကရှီအောင်လည်းမလုံးနဲ့သူအောင်လည်းမလုံးနဲ့နော်อืม Ngài cũng nhắc nhở là trong cái việc mà khi mà chúng ta tập trung trên cái hơi thở ngắn và dài thì làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái việc mà tập trung trên cái việc mà chúng ta chỉ có đặt cái sự biết trên cái hơi thở này thôi. Ngắn biết ngắn, dài biết dài. Chúng ta đừng có tránh rơi vào cái chúng ta phải tránh rơi vào cái tình trạng đó là mình cố tình làm cho cái hơi thở nó dài và ngắn như là cái ý muốn của mình, thì khi đó nó sẽ không có phát triển được xa hơn. Ờ, thì làm sao mà chúng ta phải chỉ là dùng cái sự biết của mình thôi đặt trên cái đề mục này, làm sao cố gắng để mà giữ trong vòng khoảng nửa tiếng, thì khi đó nếu mà nó phát triển được tốt thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái hơi thở của mình nó trở nên vi tế hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy được cái sự an lạc hơn khi mà cái cái sự đặt tâm của mình trên đề mục nó được duy trì một cách trọn vẹn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. အဲ့ဒါကိုလည်းကျင့်တတ်ထီအောင်ကျင့်တတ်တဲ့ထီအောင်ကိုကကြိုးစားရမယ်နော်ကျင့်တတ်ပြီးအားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစလည်းဆုံးပြီးအောင်ကြိုးစားတယ်နော်သဗ္ဗကာယံပိသံဝတိအသောစိတ်သာမတိစိတ်ကတိနော်အစစိတ်သာမတိစိတ်ကတိသူကအစလည်းဆုံးအစဆိုတာကဝင်စားတာပဲနော်ဝင်စားဒီနေရာလေးအလေရရင်ကြအဆုံးအချက်ဒါမလို့ဒီအောက်ကိုမလိုက်နဲ့နော်အမှန်တော့ဒီအောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဝင်လေထွက်လေထင်ရှားတဲ့နေရာလေးစောင့်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားအကုန်လုံးတော့ပါပြီးသားပဲနော်စလည်းဆုံးသိအောင်ကြိုးစားဘာလို့အစအတွန်းဒီအောက်မှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွန်းလိုက်အစ္ဆဒဝိခိပါအတွန်းထဲမှာပြန့်လွန်နေဘယ်ရောက်ပြီးစိတ်ကလေအပြင်လိုက်လည်းဗေဒဝိခိပါတယ်စိတ်အပြင်ကိုပြန့်လွန်တတ်တယ်အဲကြတော့ဝင်လေတော့လေထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့အစလည်းဆုံးသိအောင်ကြိုးစားနော်ဒါလည်းခြေနှက်ထိပြီးအောင်ဟုတ်လားဒါပါတော့ခုနမိနစ်30ဆိုနေနိုင်ဝဲဆိုတာ45မိနစ်တနာရီအောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအာယုံထဲမှာပဲနစ်ပြီးတော့သွားရင်သူကငြိမ်းသွားအောင်ကျင့်တယ်သပ္ပံပယံကာယစင်္ကာရအာသစိတ်ဓာမိတိစိတ်ကတိပသစိတ်ဓာမိစိတ်ကတိနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ငြိမ်းတော့အောင်ကျင့်ဆိုတော့ငြိမ်းတော့အောင်ကျတော့ကမ္မထာဟောကနေပြီးဘယ်မှမရောက်တော့ဒီမူလီထွက်လေးအောင်နေပဲမှနေတော့တာစိတ်ကနောက်ပိုင်းကျအသိနုညံ့ပြီးတော့သွားတော့တာနော်သူကတော့ဆင့်မြင့်လာတာပေါ့ Tiếp theo đó là chúng ta cần phải là biết hài lòng với cái việc mà chúng ta đặt tâm trên đề mục của hơi thở dài ngắn như vậy, và biết rõ như thế nào là cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối một cách rõ ràng của cái hơi thở dài ngắn. Và chúng ta không nên để cho cái tâm của mình nó chạy theo cái việc là dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu, rồi đoạn đầu ở đâu, đoạn giữa ở đâu, đoạn cuối ở đâu. Thì khi mà chúng ta bị cuốn theo cái việc đó thì cái tâm của chúng ta nó bị phóng đi, thì khi đó cái sự định tĩnh, cái sự mà định tâm ở trên cái đề mục á, nó sẽ không có được vững mạnh. Thì cố gắng làm sao là chỉ có đặt cái sự biết của mình và giữ vững được cái sự biết đó trong vòng khoảng nửa tiếng, 45 phút, hay là khoảng có thể là lâu hơn đó là 1 tiếng, thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy được cái thân của mình nó nhẹ nhàng hơn và nó an tịnh hơn, và lúc đó chúng ta có thể tiến hơn một cái việc hành nó có thể là tiến xa hơn. အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဆင့်ရှည်လဲတည်မယ်တူလဲတည်မယ်စလဲဆုံးတည်မယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကမ္မထာနဲ့ပေါ့ငြိမ်းတော့ငြိမ်းအဲ့ကမ္မထာနဲ့ပဲဝင်လေထွက်လေပေါ့နော်ကမ္မထာနဲ့ပဲနစ်ပြီးတော့หนีတော့မယ်ဆိုစိတ်ကဒါလေးကအင်မတန်မှနုညံ့လာနော်ဝင်လေထွက်လေနုညံ့ပြီးတိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီနမိတ်ဆိုတာပေါ်ရတယ်နော်တချို့ကြတော့လဲအခြေတူမှာလဲပေါ်ခြင်းပေါ်တာပဲနော်စလဲဆုံးလဲပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်ဒီစတုဒ္ဓအဆင့်ပေါ့နော်ငြိမ်းတော့ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်လည်းပေါ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ကြတော့နမိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာနော်ဒါဝင်လေထွက်လေဆိုတာလည်းဒါဟိုပရိနမိတ်က၃မျိုးရှိတယ်ပရိကမ္မာနမိတ်ဥက္ခာနမိတ်ပရိပါကနမိတ်ဝင်လေထွက်လေကိုပရိကမ္မာနမိတ်လို့ခေါ်တာဒါတော့သူ့တဲ့တမာရီလေးကောင်းလာလို့မြည်ပေါ့နော်ဒီ
မိကိုညစ်ထထမိကိုလေးတန်းလေးဆိုလဲဒါပရိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်လို့ရနော်အဲ့ဒီလိုလေးဒီလိုနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီနမိတ်ကိုနှမ်းပြီးတော့မကြည့်ရနော်ဒါညာနဲ့တော့သိနေမှာနော် မှန်ပါဗျာ တချို့ကြတော့လေပြောရင်လည်းပြောလိုက်ပါအောင်နော်အဲ့ဒီရှင်းလိုက်နောက်ညာနဲ့ Thì khi mà chúng ta biết rõ ràng cái hơi thở ngắn dài như thế nào và được giữ một cái tâm định nó trọn vẹn ở trong một cái khoảng thời gian như là Ngài vừa chia sẻ, thì bắt đầu là chúng ta cảm thấy được cái sự an lạc nó rất là rõ ràng ở trên thân của chúng ta. Sau đó là sẽ tới cái giai đoạn đó là hơi thở của mình trở nên vi tế, mềm mại, vi tế hơn. Sau đó thì cái việc là có thể là phát triển được ánh sáng tùy theo đối tượng. Nếu mà chúng ta có cái sự tập trung cao và phát triển được tốt trong cái việc thiền của mình thì nó sẽ phát triển được những cái ánh sáng khác nhau. Thì ở đây chúng ta nó có 3 loại tướng thuộc ánh sáng, đó là cái đầu tiên là chuẩn bị tướng. Nó có những cái hình dạng và màu sắc khác nhau tùy theo mỗi thiền sinh, có những cái hình dạng và màu sắc khác nhau. Tiếp đến đó là học tướng, và cuối cùng đó là tự tướng. Thì ở mỗi cái cấp độ khác nhau thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự an lạc khác nhau theo từng cái và cái tướng nó sẽ phát triển theo từng cấp độ. အဲ့ကြတော့တချို့ကြတော့တတိထားမိတတ်တယ်ဒီမဲ့ဒီလိုနေရာလေးနော်အဲ့ဒီချာပြောအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒီလိုပဲအစလည်းလဲပေါ်နိုင်တယ်အစလည်းအရှိတို့လည်းပေါ်နိုင်တယ်အစလည်းအဆုံးလည်းပေါ်နိုင်တယ်နောက်နော်ဒီသုဒ္ဓငိမ့်တော့အဲ့အဆင့်လည်းပေါ်နေအဲ့ကြတော့ဒီလေတန်းလေးကိုတတိထားမိလားနော်လေတန်းလေးတတိထားမိတယ်ညစ်တတ်လို့တိမ်တက်လေးလို့ဒါလေးတွေတတိထားမိတတ်တယ်နော်တချို့ကြတော့လေဒီလိုနေရာတွေနော်ဒီအလင်းရောင်တွေတူပေါ်လာတာတယ်နော် ဘယ်နေရာပဲပေါ်မတူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းမတူတော့ဒီဘာဝနာပညာအားလို့ဆိုတာလည်းမတူဘူးပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်တဲ့တမာရီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရီလို့တမာရီကြောင့်ပေါ်လာတာနော်အဲလုံလောက်တဲ့တမာရီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကြဒီလိုနေရာတွေတတိထားမိလာတာလေနော်ဒီအလင်းရောင်လေးတချို့ကြတော့လေဒီနန်းလေးမှာပဲနော်အဲဒီညစ်ထထလေးတဘောမျိုးလေးဝင်လာအဲ့ကြတော့ကိုကစမ်းစစ်တတ်တယ်သူတို့သွားပြီးအောင်ပြုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်မပြုတ်နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဝယ်အောင်ပြုတ်နော် Thì khi mà cái định của chúng ta nó đủ rồi á, thì sẽ có những cái hiện tượng như là ánh sáng hay là những cái tướng nó sẽ nó sẽ hiện khởi trong lúc mà chúng ta hành thiền. Thì mỗi người có những cái ánh sáng và cũng như là những cái loại ánh sáng và những cái hình tướng nó khác nhau. Chúng ta sẽ thấy có người thấy bên phải, bên trái hay trước mặt, tùy theo cái năng lực định của mỗi người thì chúng ta sẽ thấy mọi cái hình tướng khác nhau. Tuy nhiên thì Ngài có chia sẻ đó là chúng ta khi trong cái giai đoạn này chúng ta không nên tập trung quá nhiều, không nên tập trung vào cái ánh sáng này, mà làm sao mà chúng ta vẫn phải tiếp tục giữ trên cái đề mục hơi thở ngắn dài ra vào của mình. ဒီခါလေးဒီဟာဒီခါလေးပြလိုက်နော်တော်တော်ကြာဟိုလိုအပ်လုံးမှာဆိုနော်ဒီလိုနေရာတွေပေါ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်ချို့ကြသတိထားမိတတ်တာနော်အဲ့ကြတော့ဘာပဲပေါ်နော်ကိုအဲ့ဒီကိုသွားမဆန်းစေရဒီဆရာတော်ကြီးဆုံးမဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမထားနော်မဟာဗောဓိမြင်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမထားတယ်ကွာသူကဘာလဲဆိုလို့ချင်းသူကဒီကားတိုင်ခွက်လိုပဲနော်တိုင်ခွက်ဆိုတဲ့ဒီကားကကိုမောင်းတဲ့တိုင်ခွက်ကပြနေတာလေကားတိုင်ခွက်သိလား မှန်ပါဗျာ ကိုကထားတော့ကဆက်တင်တဲ့လူတိုင်းဘက်ကပြတယ်စီကုံလည်းကုံတယ်လူပြတယ်စီပြည့်နေပြည့်တယ်လူပြတယ်လေအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လိုအားလျော်ဆိုတာပြတာဒီကနော်ဒီမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကစုကွက်နဲ့မှတ်စိနဲ့တဲ့နမိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်တဲ့နော်မှန်တဲ့မျက်ခွက်နဲ့တဲ့လို့ရှင်လူရိတ်ထင်တယ်လို့ပဲတဲ့နော်မှန်တဲ့မျက်ခွက်နဲ့တဲ့တဲ့ခါကျကိုယ့်ရုပ်ပုံပေါ်တယ်လေလွဲသွားရင်မပေါ်တော့ခုလည်းအဲ့လိုပဲဒီဝင်လေထွက်လေရဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေနဲ့ဟာလာဒီစုကွက်နဲ့မှတ်စိတ်လေးနဲ့တဲ့နေတဲ့ခါကျခုနနမိတ်တန်းလေးတွေပေါ်လာတာကိုကအဲ့ဒါကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကလွဲသွားစုကလွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနမိတ်ကပျက်စီးသွားနော်တမာရီလဲဟိုမရင်ကျက်နေတာလည်းပါတယ်နော်နမိတ်ကိုမခိုင်နေတာလည်းအဲ့ကြောင့်သွားမကြည့်ရမှန်တဲ့မျက်ခွက်နဲ့လွဲရင်လူရိပ်မပေါ်တဲ့လိုပဲနော်မှန်တဲ့တဲ့မှာလည်းအဲ့ကြောင့်ဒီကလည်းအဲ့လိုပဲဒီကကိုကဒီနမိတ်တွေကဒီနားမှာပေါ်နေတယ်ဒီយ៉ាងလေးပေါ်တယ်သူ့လမ်းအောင်ပြီးဝင်လေထွက်လေကလွဲသွားတယ်အမှန်ဝင်လေထွက်လေကြောင့်မို့ဒီဟာပေါ်လာတာနော်
အဲ့ကျတော့အဲ့ဒါကိုဝင်တွဲလို့အောင်မပြီးဝင်လေထွက်လို့ပဲအောင်ပြီးတော့နမိတ်ကိုအဲ့ဒီဟာတွေတွားအောင်မပြုနေဘာပေါ်ပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လို့ပဲအောင်ပြုအဲ့ကြလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနေရာပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တခါတည်းပြလိုက်ဒီနေရာပေါ်တယ်ဆိုဒီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နမိတ်ကဘာလို့လာတော့ဒီနဲ့စုလာနော်စုလာဟိုဒါကတော့ဟိုလူပရမတ္ထကတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပညာအာရုံနေနော်အဲ့ကျစုလာတယ်တမာရီအားလို့ဆိုစုလာမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေနဲ့သူကတသားနဲ့သူကရောလာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူလာတယ်နော်ဖြူလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အောက်တော့ဒီနေရာပေါ်ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုပြီးတော့လေနဲ့ခုနနမိတ်နဲ့တသားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျလို့ချင်းသူကဖြူတက်လာဖြူလာတာကိုကျတော့သူကဥက္ခနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြိပါကအဝိကံမှာဥက္ခနမိတ်ဥက္ခနမိတ်ပေါ့နော် ဒုတိယဒုတိယ ဥက္ကနမိတ်နော်ဥက္ကနမိတ်ခေါ်တယ်နော်ဖြူလာတာအဲ့ကြလို့ရှိရင်စိတ်ကအလိုလိုနေအဲ့နမိတ်ထဲတခါလဲအမှားတော့နစ်သွားတာတယ်နစ်သွားလဲနစ်တဲ့တိုင်းထားလိုက်တော့အဲ့ကြောင့်ဝင်လေတော့လို့အောင်မယ်သူနေဒီနမိတ်ကိုအောင်ပြုလိုက်တော့နော်ရလား မှန်ပါဗျာ ừ. Thì ngài có chia sẻ đó là khi mà chúng ta hành thiền định đó, đặc biệt là tới giai đoạn này á, thì cho dù là cái ánh sáng nó xuất hiện đi ở đâu chăng nữa thì chúng ta cũng không nên tập trung vào cái ánh sáng đó. Tại vì sao? Ngài Maha Bodhi Nhàn cũng có chia sẻ giống một cái ví dụ rất là thực tế chúng ta có thể tưởng tượng thử ha. Thì khi mà chúng ta nhìn ở trong kiến á, một cái gương trước mặt ha, thì khi mà chúng ta nhìn ở cái điểm nào, tập trung vào nhìn vào cái điểm nào á, thì những cái điểm còn lại á, nó sẽ bị mờ đi, chúng ta sẽ không có thấy rõ. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta cái định của chúng ta còn chưa có đủ á, mà cái ánh sáng nó chỉ mới hiện ra, mà chúng ta lại tập trung cái tâm của mình hướng vào trong cái ánh sáng đó, thì khi đó cái đề mục hơi thở của chúng ta sẽ bị nhòa đi, nó không còn rõ ràng nữa. Thì khi đó là cái đề mục hơi thở nó sẽ bị giảm dần rồi cái ánh sáng sẽ không còn rõ ràng nữa, thì chúng ta sẽ không còn giữ được cái đề mục của mình. Thì ở đây là các ngài dạy như thế nào, đó là chúng ta đừng có bận tâm về cái ánh sáng nó đang hiện ra xung quanh bên mình, mà làm sao mà nó phải chúng ta cứ tiếp tục giữ cái đề mục của mình trên cái hơi thở, và từ từ cái ánh sáng này nó sẽ tùy theo cái mức độ định của chúng ta, từ từ nó càng ngày càng tăng, thì bắt đầu là cái ánh sáng ở đây nó sẽ gom từ từ lại, gom nhỏ lại tới ngay chỗ mà cái đề mục hơi thở của mình đó, khoảng ngay đó, thì bắt đầu là cái ngay cái bước này á, thì ngài gọi đây là học tướng ha. Thì ngay đây á, khi mà nó tụ lại thì cái ánh sáng của nó rất là sáng và có màu trắng ha. အဲ့ဒါအဲ့နေရာလေးကအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်ဒီဝင်လေတွက်လေလုံနေတဲ့အချိန်မှာအရှိသူစားလိုက်သုံးနေချိန်မှာဒီညတတဘောမျိုးနမိတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ်လာအဲ့ဒီတွားကြည့်ရင်ဒါပျက်စီးသွားမှာနော်ပျက်စီးသွားမှာအဲ့လိုဝင်လေထွက်လေအရှိတူမှတ်မယ်အစားလည်းဆုံးမှတ်မယ်ဒါလေးကိုပဲအောင်ပြုနေမယ်သူကခုနပြောသလိုဖြူလာမှာနော်ဖြူလာလေးနဲ့တသားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရင်သူကကြီးတော့သွားပြီတော့ဖြူသွားပြီတော့ဒီတသားလေးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ထဲမှာနစ်သွားမယ်နော်နစ်သွားရင်နစ်တဲ့တိုင်းနေလိုက်နော်နေလိုက်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ तू အားရှိလောက်ပဲ तू နေတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ကွာကြသွားတာတယ်နော်နိုင်ဝဲလောက်ဆိုနေပြီးတော့ပြန်ကွာသွားအဲ့ကြောင့်ဝင်လေတွက်လို့ပြန်လုပ်လိုက်နော်ပြန်လုပ်လိုက်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်တခါအဲ့ထဲမှာစိတ်ကနစ်အဲ့နမိတ်ထဲမှာနစ်သွားမှာနော်နစ်သွားတဲ့ခါကျနစ်တဲ့တိုင်းနေလိုက်တဏှာကြီးရလည်းတဏှာကြီးနေလိုက်နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီတဏှာကြီးရနှစ်နာရီအဲ့ကြကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် तू မျက်လွှာချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လွှာချမယ်နောက်သက်ရှင်ပေါ့နော်နောက်ကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့ချိန်ကျရင်မျက်လွှာချမယ်ကမ္မထမ်းဝင်လေတွက်လေးထားပါတော့အောက်ပိုင်းကိုထဲပေါ်ပိုင်းဖြောင်းဖြောင်းထားဝင်မျက်လွှာလေးချဝင်လေထွက်လို့အောင်ပြုလိုက်တဲ့တွေပဲဒီနမိတ်ကရောက်လာနော်နမိတ်ကရောက်လာနမိတ်ကရောက်လာပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဝင်လေထွက်လို့လှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူကတခါတည်းနစ်သွားတော့မှာအဲ့ထဲမှာနမိတ်ထဲမှာစိတ်ကနစ်တော့အဲ့ကြနေတော့တနားနေနိုင်နေမပင်မန်းတော့နော်အဲ့နစ်တလောက်နေလိုက်တော့နမိတ်ထဲမှာနော် Thì ngài Sayadaw chia sẻ đó là sau khi mà chúng ta đạt tới cái bước đó là học tướng nó để gom lại ở chỗ mà trên cái đề mục hơi thở của mình, thì khi đó chúng ta có thể tập trung ở trên cái ánh sáng đó và có thể giữ cái định tâm của mình ở trên đó khoảng 1 tiếng 2 tiếng. Chúng ta có thể tùy theo cái sở thích của mình giữ tâm ở trên đó. အဲ့ကြတော့
အဲ့ဒီလိုနှစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်နိုင်နှစ်နိုင်နေနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီနမိတ်ကသူ့ကိုကြီးတောက်လာနော်ကြီးတောက်လာကြီးတောက်လာပြီးတော့နောက် session တွေလည်းထိုင်မယ်ဆိုလို့ဟုတ်လားမျက်လွှာချဝင်လို့ထွက်လေအောင်လက်တဲ့ပြန်သူကနမိတ်ကရောက်လာအဲ့ကျတခါလဲ2ချက်3ချက်လောက်လုံးနှစ်သွားတယ်အဲ့ကျနေတော့မပြုတ်တော့ဘူးနော်ဒီထဲမှာတစ်နိုင်နေနေနှစ်နိုင်နေနေတဏီကုံနေလဲသူကနေလို့ရသွားပြီနော်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုပြိပါကနမိတ်ပရိကမ္မဩဃပြိပါကနမိတ်ခေါ်တယ်နော်ပြိပါကနမိတ်အဲ့ကျရင်တော့မာနစုပ်ယူသွားတာပေါ့နော်ဒီမာတော့သူကဇန်နေတဲ့ရောက်သွားပြီနော်Thì đó, khi mà chúng ta đạt được cái bước mà học tướng nó phát triển mạnh như vậy và nó phát sáng như vậy thì bắt đầu là chúng ta như là ngài Sayadaw vừa chia sẻ, chúng ta bắt đầu cứ tiếp tục giữ trên cái đề mục là phải chỉ cần tập trung vào cái hơi thở ra vào và từ khoảng 1-2 tiếng sau á, bắt đầu cái tướng của cái ánh sáng này nó sẽ càng ngày nó càng sáng rực và rõ ràng, và khi đó là chúng ta sẽ bước đến cái kế tiếp, đó là tự tướng nó sẽ xuất hiện. Khi mà chúng ta tự tướng xuất hiện thì chúng ta có thể là bước vào sơ thiền. Đó là giai đoạn mà chúng ta có thể bước vào sơ thiền. အဲ့ဒီအောင်တော့ဇန်ဆိုင်မဆိုင်ကိုကလာဆရာသမားနဲ့ဘာလို့ဒါကိုစနစ်ကျလေ့ကျင့်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်ခင်ခုနဒီညစ်တက်လေးနော်ဒီနေရာမျိုးလေးတွေလို့နော်ဖြူနေတဲ့ဟာလေးမြင်နေအဲ့ဒီချိန်တွေကအင်မတန်မှကြူးဆိုင်ရတယ်နော်မင်းဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းတချို့ကြတော့ဟာဒီနမိတ်ကလေးဒါလေးတော့ပေါ်လာပြီဆိုတော့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်နော်စမ်းခြင်းလို့သူ့ကြည့်လို့ချင်းဘာလို့ပျက်စီးသွားမှာနော်မလေးထွက်လေရနေပြီးတော့ဒီနမိတ်ကိုအောင်ပြီးတော့ကြောင့်ပျက်စီးသွားမယ်တချို့ကြတယ်လေဝရိယအားတွေနဲ့ငါတော့ပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပြီဆိုပြီးဝရိယနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေသူကဒီဘာလဲဆိုလို့ချင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအဲ့ချိန်ကြလို့ချင်းတော်တော်လေးကမ္မထာအားထုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်နော်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လာလဲဆိုပြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလေးကိုဝရိယအားလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မောင်တော့ရှူတတ်တယ်နော်အတွန်းနဲ့လိုက်ရှူတာမျိုးတွေလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့နေရာလေးဝရိယတွေလွန်းလာလို့ချင်းသူကမရဘူးနော်သူကညီမျှနေမှာရဝရိယတွေလွန်းပြီးတော့ဟာငါပိတ်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ချင်းလေဒီဟာကတင်းတာမျိုးတွေလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ခုနအဲ့ကျရင်တမာရီရဲ့ရော့ကြသွားတာခုနနမိတ်တွေပျောက်သွားတတ်တယ်နော်ဒါမျိုးလေးအဲ့ကြသတိထားရတယ်နော်သတိထားရတယ်ဒီတဲ့တွန်းပြီးတော့အဲ့ကျတော့ကောင်းလာတာကိုကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန်းလေးတဲ့ဆွဲယူလာတတ်တယ်နော်လေလေးကိုတင်းနဲ့ဆွဲယူမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါလေးကတွန်းတဲ့သဘောလေးကများလာပြီဒါလေးတင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ကျတင်းသွားလိုက်လို့ရှင်ခုနတမာရီရဲ့လျှော့ကြသွားတယ်နော်အဲ့နမိတ်ပါပျောက်သွားနော်အဲ့ကျအဲ့နေရာကိုသတိထားရတယ်နော်အဲ့ကျကိုကလေဝဲပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်နော်ခြေတူသီးစားလဲသုံးသိနော် Ngài Sayadaw chia sẻ là khi mà chúng ta đạt tới cái giai đoạn đó thì làm sao mà chúng ta tập trung đặt rất là nhiều niệm ở đây để mà tập trung vào cái sự ra vào của cái hơi thở ở ngay cái trên cái đầu mục của mình. Tại vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta thiếu niệm, thiếu đi cái sự tinh tấn á, thì bắt đầu á, là chúng ta sẽ lơ là với cái đề mục hơi thở đó, là bắt đầu là những cái như là tự tướng, học tướng nó bắt đầu nó sẽ giảm dần đi, và chúng ta sẽ cái hình ảnh ánh sáng nó sẽ giảm dần đi. Thì làm sao chúng ta phải đặc biệt là chú ý ở ngay cái giai đoạn này là phải tập trung vào càng đặt niệm của mình và cái sự tinh tấn của mình càng nhiều càng tốt để mà có thể giữ vững được cái trạng thái này. ကမ္ဘာအတွက်ဆိုတာသူကဣန္ဒြေ၅ပါးညီမျှတယ်နော်ကို၅ပါးပေါ့နော်ကိုတတ္တာနော်တတ္တာနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှတယ်နော်နောက်ပါတော့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့ပေါ့နော်ဉာဏ်ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့နောက်တတိယတော့ပိုးတယ်မရှိဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းတရားတရားတွေကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းကိုယ်တရားထိုင်တာလေတရားနဲ့တရားထိုင်တဲ့တရားအားကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဝရိယပညာအားနေတယ်ဆိုရင် तू ကသူများပြောတာယုံတတ်တယ်နော်သူကဘာပြောဆိုယုံတတ်တယ်သူကဘာခေါ်မလဲမௌဒ္ဒပဒနာခေါ်တယ်နော်မௌဒ္ဒတလွဲယုံတတ်တယ်အမိုက်လေပေါ့ဒါပါတော့မစူးစမ်းမှုပေါ့အတိအကျမစူးစမ်းသူမစစ်ဆေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အမှန်လည်းယုံတာဟာဒီနားပါတယ်ဆိုပြောရင်တော့ဟိုပေါ့ယူရနတ်တွေတို့တောင်းလေးကူဝေဒတော့ကူဝေဒတွေပေါ့ဒါတွေမဟုတ်တာပဲတလွဲယုံကြည်တတ်တယ်နော်တရားအားကောင်းလို့ရှင်ဝိပညာနဲ့လို့နော်ပညာတွေကအားကောင်းတယ်တရားတရားနဲ့လို့ရှင်ကျသူကခေတ္တာရိပက္ခတယ်သူကဓမ္မတော့ဟိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့ဝေပိုင်းဓမ္မလုပ်ချင်တယ်သူကတကယ်တရားမထိုင်ဘူးဟာဒါဟုတ်ကလားဒီလိုရတာဟုတ်ကလားသူကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်နော်သူသိတယ်လို့နေတတ်တယ်နော်
အဲ့ကျသူတို့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေတာနော်ဝေတတိနဲ့ဘာလို့တတ္တာနဲ့ပညာနဲ့ညီမျှရမယ်နောက်ဝိရိယနဲ့တမာရီနဲ့ဝိရိယလည်းလွန်ခဲ့လို့မဖြစ်ဝိရိယတွေလွန်ခဲ့တမာရီကမလိုက်လို့ချင်းသူကပြန့်လွန်သွားတာနော်အခုနပြောတဲ့လူတမာရီကမလိုက်နိုင်တော့ငါတရားဒါဒီနေ့တော့ဒါပို့ပြီးတော့ဆင်းပြီးအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးဝိရိယနဲ့လုပ်တယ်တမာရီကမလိုက်လို့ချင်းသူကပြန့်လွန်တော့တာနော်ပူးလိုက်တော့မရလေသိုးလေမရလေဘူးပေါ့ဆက်လုံးလေပူးပြီးတော့အမှားတော့တမာရီမဖြစ်ပဲနဲ့ဟိုမကျေနပ်ချက်တွေဒေါသတွေပေါင်ဖြစ်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့ဝိရိယနဲ့တမာရီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြဝိရိယတွေကတမာရီတွေကကောင်းတယ်ဝိရိယမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းသူကကောတိဇတယ်ငိုင်ပြီးပြင်းရသွားတယ်နော်ကောတိဇတယ်နော်ငိုင်ပြီးပြင်းရသွားတယ်အဲ့ကြတော့သူတို့ကလည်းအမြဲတမ်းပါတော့ဝိရိယနဲ့တမာရီနဲ့ညီမျှနေရအဲ့ဒါတတိယပို့တယ်ပြီတတိယတော့ချိန်ဝင်လို့ပဲသူကအဓိကသူထိမ့်မိရနော်အဲ့ကြောင့်ခုနကပြောတဲ့လူပဲဒါလေးကောင်းလာပြီဒီနေ့တော့ငါဒီလင်းနှန်းလေးတွေလူမြင်လာပြီဆိုပြီးတော့ဝိရိယလွန်ခဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီဝိရိယရဲ့လွန်ခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တမာရီရမလိုက်နဲ့ခုနတမာရီကြီးပြည့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားရတယ်နော်မြင်တဲ့ပုံမှန်လေးပဲလို့ Trong các chúng ta có 5 quyền ha, thì đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì làm sao mà chúng ta phải cân bằng 5 cái quyền này? Thì vì sao? Khi mà chúng ta hành thiền á, mà 5 cái quyền này á, nó không có cái cường độ, nó không có được cân bằng á, thì ví dụ như là cái tính thì của chúng ta nhiều đi, nhưng mà cái tấn của chúng ta nó giảm, thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu là giảm đi cái tính của mình, rồi bắt đầu là sẽ tin vào những cái mà nó như là những người khác nói như nào mình không có sự kiểm chứng, bắt đầu là mình nghi ngờ này nghi ngờ kia, thì khi đó là cái định của chúng ta nó sẽ giảm đi. Thì làm sao mà chúng ta cân bằng những cái điều đó? Hoặc là tuệ và tấn, thì chúng ta cũng phải là cân bằng hai cái này. Khi mà có tuệ mà không có tấn thì nó sẽ gây ra những cái trường hợp như là chúng ta rất là uể oải, không có muốn tiếp tục mà giữ trên đề mục của mình nữa, thì lúc đó là nó sẽ dẫn tới cái việc đó là niệm nó cũng bị suy giảm đi. Và đặc biệt ở đây chúng ta phải để ý đó là niệm lúc nào chúng ta cũng cần phải phát triển và vun bồi nó, để làm sao mà để có thể cân bằng được những cái quyền còn lại. Thì khi mà những cái quyền này nó được cân bằng rồi đó, thì chúng ta mới có thể là tiếp tục trên cái đề mục của mình và có thể là phát triển và đi được xa hơn trong cái việc thiền của mình. အဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့ဒီအဆင့်လေးကအရေးကြီးတယ်နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီအရေးကြီးတယ်လို့နော်အဲ့ဒီနေရာကြီးကြိုင်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဝင်လေထွက်လေအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကမျက်စိနဲ့လှမ်းမကြည့်ရနော်မျက်စိနဲ့လှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အလင်းရောက်နေလို့မြင်နေတတ်တယ်ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့လေအဲ့ကျတော့ကိုယ်ကအဓိကတော့ဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်နော်မျက်စိနဲ့မကြည့်ရဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ချင်းကိုယ်ကအလင်းရောက်ပြီးတော့ကျဒါကြီးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မလုပ်ရဘူးနော်ငါဒီနမိတ်တွေလူပေါ်ရမှာမယ်မျောလင်းလို့ချင်းမပေါ်လို့ချင်းပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာလေအဲ့ဒါကိုကအဓိကကိုလိုရမှဒီလေကိုသိအောင်လို့သူ့ရနဲ့သူဟိုပေါ့ဒါတွေကသူ့ကသူပေါ်လာမှာမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တမာရီအားလို့ဆိုတာခုနပြောလို့ပေါ့တိုင်ခွက်ကပြလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံးရင်လုံးတယ်လို့ပဲနော်လုံးတဲ့အားလို့ဆိုတာပြလာမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမျောလင့်ပြီးတော့လည်းမလုံးနဲ့ကိုလိုရမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကဝင်လေထွက်လေသိအောင်ကြိုးစားမယ်နော်အခြေသူနော်အသားလည်းဆိုဒါလေးသူစနစ်တကျလေးသွားရတယ်နော်သူကလည်းသူဒီကမ္မထာအောင်ဒီကောင်းလာပြီသူဒါတွေကမပေါ်ခြင်းမနဲ့သူတော့မရဘူးသူကသူတွေ့လာမှာနော်အဲကြတော့မျောလင့်ပြီးတော့လည်းမလုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်စိနဲ့လှမ်းမကြည့်နဲ့နော်လှမ်းမကြည့်နဲ့ပြည့်ကြဒီအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီထက်အတွန်းလေးကိုဆွဲမယူလေနဲ့နော်ဆွဲယူဒါလေးတဲ့တင်းတတ်တယ်နော်ဒါလေးကိုဒီအတွန်းထဲဒီလိုက်နည်းနည်းတော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကအမြဲတမ်းလိုင်းနဲ့ဒါလေးတွန်းနေတဲ့သဘောတွေဒါလေးတွေကမားလာတာတယ်နော်မာလာအဲ့ကျတော့အာနာပါနမဟုတ်ဘူးနဲ့ဓကမထမ်းပဲရောက်သွားတာတယ်နော်အဲ့ကျတော့တင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒါဆရာဓမ္မနဲ့စနစ်တကျလုံးပါဆရာဓမ္မနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုဒါကြီးတင်းရကြီးဆက်လုပ်လို့ချင်းဒါကြီးကကြိုက်တာနော်ဒါကြီးကတင်းလာမယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ချင်းဒီမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီထဲဝင်လာမြက်ခနဲ့နေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ရင်ဒီနားမှာမြက်ခနဲ့နောက်ပိုင်းကျဒါကြီးကမြက်ခနဲ့နေတာဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့လေးရဲ့တဘောပါနော်အဲ့ကျတော့တတိထားရတယ်အဲ့ဒါဆွဲအတင်းနဲ့တွန်းနဲ့ကိုဆွဲမကြည့်ပါဘူးနော်Ngài Sayadaw có nhắc nhở là khi mà chúng ta thấy được ánh sáng thì chúng ta
khi mà ánh sáng mà nó gom lại ngay chỗ cái đề mục của mình á, thì chúng ta không nên dùng mắt của mình để mà nhìn cái ánh sáng đó, mà chúng ta mà nếu mà muốn kiểm tra chúng ta có thể dùng tâm của mình để mà kiểm tra, chứ không nên mà dùng mắt của mình. Ờ, và tuyệt đối là chúng ta trong cái việc hành thiền đó là chúng ta phải tránh cái việc đó là có cái tâm mong muốn. Ờ, có cái tâm mong muốn là cái ánh sáng của mình nó sẽ phải là sáng hơn, nó phải phát triển nhanh hơn, hay là phát triển theo ờ, cái 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 muốn của mình đó, thì khi đó là nó sẽ không có phát triển được xa, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái định của mình. Thì làm sao mà chúng ta phải có cái hệ thống nhất định, phải theo cái sự hướng dẫn của vị thầy, và cũng như là theo cái hệ thống phải đi từng bước, chứ không nên tuyệt đối là không nên có cái sự mà mong muốn, hay là ờ, mong muốn trong cái việc thiền của mình. Rồi thêm một cái nữa là khi mà chúng ta tập trung vào hơi thở như vậy á, thì nó sẽ có những cái hiện tượng như là cái hiện tượng đẩy nè, của gió nè, hoặc là nó sẽ từ từ nó sẽ có thể là có cái hiện tượng nó cứng hơn ở ngay cái mũi của mình. Thì đó là những cái tính chất của tứ đại. Thì chúng ta đang tập trung ở trên đề mục đó là hơi thở, chúng ta không nên để cho nó lạc qua đề mục tứ đại, thì lúc đó nó sẽ không có giúp ích được cho cái đề mục của mình, nó sẽ làm giảm cái định của mình đi. Hoặc là mình sẽ có cảm giác là khi mình tập trung vào hơi thở, mình sẽ có cảm giác là hơi thở nó sẽ đi từ từ lên sống mũi, và từ từ nó sẽ đi ra ngoài sau phía đầu của mình. Thì cái đó là ờ, cái cái đặc tính của gió thôi. Thì chúng ta không nên tập trung vào cái đó, mà làm sao chúng ta sẽ quay lại tập trung trên cái việc mà hơi thở nó ra vào, và sự xúc chạm của nó. အဲ့ဒီလိုဒီတဲ့အသွင်အတင်းကြီးဆွဲပြီးတော့မလိုက်လေနဲ့နော်ခုနကဆိုမာတော့ရင်သူတက်ကိုကတော့အာနာပါနတင်တာမဟုတ်ဓကမထမ်းပဲရောက်သွားတာလေနော်ဓကမထမ်းဆိုလို့ရှိရင်လေသူတက္ကလံပိအတနောရူပကာယအာဝဇ္ဇတောဟာနော်မာတော့ဒီကိုယ်လုံးဓကမထမ်းတဲ့ဓာတ်တရားအကုန်ရှိရအကုန်လုံးကိုပါတော့မာတော့အာထုတ်ရမယ်လို့ပြောတော့ဆင်ញင်ရမှာနော်ဒီတဏှာလည်းမလို့ပါတကူလုံးကိုရှိနေဟုတ်ဓကမထမ်းနော်ဓာတ်တရားမာတယ်တော့ပြောတယ်တော့ဒါမာကြံလေးပြောချိုးလို့ဒီဖွဲ့ဒီအကုန်လုံးရှိတယ်နေရာတိုင်းနော် အဲ့ကျတော့အကုန်လုံးကြည့်ဒီနေရာနဲ့တနေရာနဲ့လို့လည်းဒါတွေတင်းသွားတာအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်သတိထားအောင်နော်ပြီးတော့လေလေးတိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီတမာရီလေးကောင်းလာပြီဆိုလေလေးကတိမ်မွေ့သွားတာတယ်နော်လေလေးတိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျကိုယ်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့စိုက်လို့ချင်းလေဒါကြီးကိုဝရိယလေးထားပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ချင်းတင်းသွားတာတယ်နော်ကွန်ထရိုးလည်းမလုပ်ရအောင်နော်သူကလည်းသိအောင်ပဲကြိုးစားတနည်းအားဖြင့်တော့ကိုယ်လိုင်းနဲ့စူးတဲ့ဒီလေးကိုလိုင်းနဲ့ဟိုတွိုင်းတွေကဟို တင်းဝိုင်းတွေနှစ်ခုဟိုဟာအမှန်ဖိကြိုက်ထားတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသတိထားရတယ်နော်တမာရီလေးလေလေးပါလေးကတော့သိမ်မွေ့နုညံ့လာပြီကမ္ဘာလည်းကောင်းလာပြီလို့နော်အဲ့ဒါကြီးအတင်းစိုက်ပြီးတော့ရှုတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားရတယ်နော်ပြဿနာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကအရေးကြီးတယ် Đúng rồi. Ở đây thì có hai cái điều mà chúng ta cần chú ý ha. Thì như vừa nãy ngày Saido có vừa chia sẻ đó là khi mà chúng ta tập trung lên hơi thở á, thì có những cái ờ, tình trạng như là có thể là chúng ta cảm thấy là nó cứng ở ngay cái mũi của mình nè, hoặc là nó có cái lực đẩy nè của gió nè, thì lúc đó là tuyệt đối là chúng ta không nên tiếp tục mà tập trung vào trên cái đề mục đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái tính chất của tứ đại, mà nếu mà chúng ta tập trung và đi tiếp theo cái đó thì nó sẽ dẫn chúng ta là có thể là cảm thấy là toàn thân chúng ta nó sẽ trở nên cứng hơn, hoặc là những cái tính chất khác của tứ đại. Lúc đó chúng ta không còn tập trung trên cái đề mục hơi thở của mình nữa. Rồi cái việc thứ hai đó là khi mà chúng ta tập trung có cái định tốt ở trên hơi thở rồi đó, thì bắt đầu là cái hơi thở chúng ta sẽ trở nên vi tế hơn, rồi chúng ta sẽ rất là khó cảm nhận được. Khi mà khó cảm nhận được rồi bắt đầu chúng ta sẽ có những thiền sinh sẽ cố gắng làm sao cho nó rõ ràng hơn để mình có thể thấy được. Ờ, Còn nếu không á, là chúng ta có nhiều người đó là khi mà nó không rõ rệt rồi bắt đầu là nó sanh là tâm nó nản và nó chán, nó không muốn giữ trên cái đề mục đó nữa, rồi bắt đầu họ mới cố tình làm cho nó rõ ràng hơn. Thì cái việc này là không nên, bởi vì làm như vậy á nó sẽ không có giúp ích được gì, mà nó chỉ làm giảm đi cái định của mình. Thì chúng ta cần phải အဲ့ဒါ chú ý. အဲ့ကြလို့ရှိရင်နော်အဓိကတော့ခုနကလေးတွေမလုပ်ဖို့ပါနော်ဒီကလေးဝင်လေထွက်လေတွေဝန်စနစ်ကျသွားနေတယ်နော်သတိလေးကမြဲအောင်လုပ်နောက်ရှည်သူဒီစားလဲဆိုနောက်ငြိမ်းတော့အဲ့တမှာကမ္မထောင်းတယ်မှာသူလို့နိပြီးတော့နေမယ်ဆိုခုနကနိမိတ်သဘောမျိုးလေးတွေအယောင်လေးတွေပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲပေါ်ပေါ်နော်အဲ့ဒါကိုသွားအောင်လေပဲဝင်လေထွက်လေသိအောင်ကြိုးစားနော်ရှည်သူမဲ့စားလဲအဲ့ကြ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနကပြောင်းလာတာနော်ဒါလိုညစ်တက်တက်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အဲတိမ်တက်ကလေးတွေလိုပေါ်လာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းပြောင်းဖြူးလာတာဖြူးလာပြီးတော့လေနဲ့ဒီနမိတ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတာလေနော်အဲကြလေကိုဘာတော့အောင်ပြူနဲ့နမိတ်ကိုအောင်ပြူတာဖြစ်သွားနမိတ်ကိုအောင်ပြူလေကိုအောင်ပြူအဲကြလို့ရှိရင်တော့သူကတူစိတ်ကတခါတည်းအဲ့နမိတ်မှာသူကတ်သွားတာနော်သူကတူဒီနမိတ်ထဲမှာစိတ်ကနစ်သွားတာအဲကြနေတော့အဲဒါတော့နိုင်ဝဲရနိုင်ဝဲနေလိုက်နမိတ်ထဲဝဲအောင်ပြတော့ဝင်လေထွက်လို့အောင်မပြတော့တယ်နော်တဏှာရရင်တဏှာရနေလားအေးတကယ်လို့အဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ကြွားကြသွားပြီဆိုလို့ချင်းဝင်လေထွက်လို့ပြန်လို့နော်အဲ့ကြလို့ချင်းဝင်လေထွက်လို့ပြန်လို့လိုက်လို့ချင်းနမိတ်ကပြန်ရောက်လာမှာနော်ရောက်လာအဲ့ကြတော့ဒါတော့စက္ကန့်ပိုင်းဖြစ်မိနစ်ပိုင်းဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တမာရီအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအဲလှုပ်ပြီးလို့ချင်းသူကပြန်နစ်သွားမှာပဲနော်နစ်သွားကြနေလိုက်အဲ့လိုပဲဟောတနာရီနှစ်နာရီရိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်လေးရပြီဟဲ့လားမပြုတ်တော့တနာရီလည်းနေလည်းဘာမှနှစ်နာရီနေလည်းသုံးနာရီနေလည်းဘာမှဖြစ်တော့ဆိုရင်သူကဒီဟာလည်းပြောင်းလာတယ်ပို့ပြီးချီးတောက်လာနော်ဒီလိုမီးဒီလိုနေတာအဲ့ကြိုင်တော့ကဒီနမိတ်ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာနမိတ်ထဲမှာစိတ်ကလည်းနေသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်နေတော့ဟဲ့လားပြင်လည်းမပြင်မတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတော့အပ္ပနာဇောနာမိဣရိယပဋ္ဌာမိတဏ္ဍာပေတိတဲ့အပ္ပနာဇောတွေကထောက်ပံ့ပြီးဇံဇောတွေကနော်အခြားကိုလည်းထောက်ပံ့ပါတယ်အခြားတွေကလည်းဒါမလို့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းထောက်ပံ့သွားနော်အဲကြတဏီကုန်နေတော့အဲ့ဒါချမ်းသာဘာမှမဖြစ်တော့မပန်းတော့နော်อืม Ngày sau đó cũng nhắc nhở thêm đó là làm sao mà chúng ta khi mà tập trung trên hơi thở thì chúng ta cần phải làm theo một cách trình tự. Không có nên là đặt quá nhiều hy vọng rồi bắt đầu là chúng ta làm không có đúng theo trình tự như là vị thiền sư chỉ dạy thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái định của mình. Thì khi mà chúng ta đạt tới cái giai đoạn đó là ánh sáng, khi mà thấy được ánh sáng á, thì giống như là ngài thiền sư vừa nãy có chia sẻ thì là khi mà ánh sáng nó mới vừa hiện lên thì chúng ta không nên tập trung vào nó ngay lập tức mà phải quay trở về và tập trung vào hơi thở của mình. Rồi từ từ khi mà ánh sáng nó cái định chúng ta tăng á, ánh sáng bắt đầu nó gom lại ở vào nơi cái đề mục hơi thở của mình á, là bắt đầu từ từ định tăng thì bắt đầu là nó sẽ cái ánh sáng này nó sẽ hòa quyện chung với lại cái hơi thở, rồi lúc đó chúng ta thì có thể là giữ trên một đề mục thôi. Nó hòa quyện lại rồi chúng ta có thể là tập trung trên đó là 1 tiếng 2 tiếng tùy theo cái định của mình, khả năng của mình. Rồi khi mà trong một cái thời gian á, thì bắt đầu nó tách ra, nó có cái hiện tượng là tách ra thì bắt đầu chúng ta sẽ quay lại với cái hơi thở tập trung trên hơi thở tiếp, rồi từ từ nó sẽ diễn biến như vậy. Ánh sáng cũng bắt đầu là nó gom lại và nó có cái hiện tượng đó là trắng hơn và nó rõ ràng hơn, thì khi đó là chúng ta có thể là tập trung trên nó tùy theo cái ý thích của mình, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng hay là một thời gian dài tùy theo cái ý thích của mình khi mà cái định nó đủ mạnh rồi đó. အဲ့ဒီကြိုင်တော့မပင်မတော့ဘူးနော်အမျိုးတို့တရားသမာဓိကတရားထိုင်လဲအဲ့ဒါခဏပဲတင်မလင်ခွေးခါလေးပြောင်းပြောင်းဒါမျက်လွှာလေးရှာနမိတ်ကနှစ်ချက်တုံးချက်လောက်ပြန်ရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာပြီလို့ချင်းအဲ့ဒီတခါတည်းအော်တူပဲနော်ဒီနမိတ်ထဲမှာသိကနစ်သွားနေတော့3နာရီ4နာရီတညလုံးနေလဲဘာမှမဖြစ်တော့သူကဟိုလိုကြီးမထူထောင်ရတော့တမာရီတွေကကောင်းသွားနော် Thì khi mà chúng ta đạt đến cái giai đoạn này á thì chúng ta sẽ không có cảm thấy mệt mỏi nữa. Thường thì bình thường á, chúng ta nếu mà cái định của chúng ta yếu á, thì chúng ta chỉ cần ngồi khoảng tùy theo mỗi người có thể nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng hoặc là 2 tiếng gì đó thì chúng ta bắt đầu có cảm giác là nó mệt. Chúng ta thấy là đau chân hay là có những cái sự đau nhức ở trên cơ thể nó hiện ra. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn này á là nó được có cái sự an lạc của định đó, nó giúp cho chúng ta sẽ không thấy mệt mỏi và chúng ta có thể trụ vững ở trên cái đề mục này trong một thời gian dài, như là ngài đã chia sẻ là 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng và thậm chí là cả ngày cũng được. အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီဇန်ဆိုင်မဆိုင်ကြည့်ခြင်းတော့ဟုတ်လားဒီမှာတော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ့နော်ဒီနှလုံးဘက်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်နော်ဒါကြမှာအာနာပါနာပရိပါကနမိတ်ဆိုတဲ့ဘုံမနောကြည့်ဆိုတဲ့သူတို့သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်နော်ဟရိယ Khi mà chúng ta đã phát triển được cái giai đoạn này và chúng ta có thể là
có thể là bước vào cái sơ thiền của mình đó, thì lúc đó là thiền sư sẽ có thể là hướng dẫn cho chúng ta quan sát cái sắc trái tim của mình để có thể ờ, thấy được những cái sau khi quán cái sắc trái tim thì chúng ta có thể là tiếp tục trên cái việc mà hành thiền của mình trên những cái đề mục những cái tầng thiền khác nhau. အဲ့လိုကိုကဒါတွေဟုတ်လားပိုင်းခြားနိုင်ပြီသိနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုကဇံရဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့နော်ဝိတ္တရဲ့သဘောတွေဝိသရာရဲ့သဘောတွေနော်ဒီဒုက္ခဧကတရဲ့သဘောတွေဘာတော့မာနထပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရတယ်နော်မာအဲ့ဒါကိုပထမဇံလို့ပြောတာနော်ဇံက၅ပါးကိုဆင်ញင်ရတယ် Khi đó thì chúng ta có thể là thông qua cái sắc trái tim này chúng ta có thể kiểm tra được năm cái chi thiền như là tầm, tứ, ờ, lạc, định cũng như là xả. Thì khi đó là chúng ta có thể thuần thục ngài thiền sư có thể là hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta có thể thuần thục trong cái việc mà nhìn những cái chi thiền này. အဲ့ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှချမ်းသာသွားပြီနော်အဲ့ကြလို့ရှရင်တော့မိမိတို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဇန်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှရင်နော်အမှန်တော့ထားပါတော့ဘာနဲ့ဥမာပေးရမလဲဆိုရင်ဒီရေကန်တွေကဘဲလေးတွေနော်ဘဲလေးတွေတို့ငှက်လေးတွေတို့ရေချိုးနေမြင်ဘူးလားဘဲလေးတွေခါကောင်းလေးဆက်လိုက်ဟုတ်လားမှန်တယ်ကိုလုံးလေးပါရေထဲနှစ်လိုက်အတောင်မှန်လေးဖြန်းနေပြီးခါလိုက်ပြောနေတာလေခေါင်းလေးကလည်းတစ်ဆက်ဆက်နဲ့ပြောနေငှက်လေးတွေရေချိုးတာမြင်ဘူးလား Nhìn cô đây kìa. အဲ့ဒီလိုပဲเนาะဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဒီဇန်ဒီတဲ့ဝင်စားပြီးဟုတ်လားဇန်ထားလိုက်ပြန်ဝင်စားလိုက်နဲ့သိချမ်းသာပြီးတော့နေတာအဲ့တိုင်းနေတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါအောင်မြင်ဖြစ်အောင်စနစ်ကျသွားအဲ့တိုင်းပဲနေရအဲ့ကြတော့ဒါကြောင့်မို့အမှားတဲ့တိပိအောင်မှာပဲဖြစ်ရဟုတ်လားတောက်လားထုံနိုင်နဲ့စုံမြန်ရက်စိတ်တဲ့လူမတန်းနဲ့ဂုဏရိပ်မှာစိတ်တပိကိုနမိတ်ယူလို့နေကုပရမီဉာဏ်ရိအောင်တန်လေးကမနေသန်းလေရတဲ့မှန်လေဒီဖျားတော့ရညဉ့်ညံ့တဲ့ဒီဝတိကိုမကြည့်ပြီးကြားလိမ့်မုန်းလား သူတပည့်ကိုသုံးပါအဲ့တိပင်အောင်မဟုတ်လားမထုံငယ်ငယ်ဆုံးမြန်ရွက်စိတ်ဆိုတကယ်ကိုတိတ်ဆိတ်တယ်ပေါ့နော်ရွက်ဒီစိတ်စိတ်နဲ့တကယ်တော်ကြီးမြိုင်ကြီးတယ်ကိုပြောတယ်အဲ့ထဲမှာခုနပြောတယ်ကမ္မထောင်းနဲ့ဇန်လေးနေတာအဲ့ကြရင်တော့အဲ့လိုရပြီဆိုရင်အဲ့တိုင်းနေုံရှိရပဲလေစိတ်ချမ်းသာနေတော့နော်အဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်ခုနပြောစနစ်တကျအလူသွားနော်อืม Anh Lập kìa. อืม Thì như Ngài chia sẻ ha, thì nếu mà chúng ta có thể mà giữ được cái tâm của mình tốt trên cái đề mục thiền và cũng như là theo tuần tự cái việc hướng dẫn của vị thiền sư á, thì chúng ta có thể đạt đến cái việc mà chúng ta có thể nhập vào thiền định. Thì khi đó thì chúng ta sẽ đạt đến cái cảm giác rất là an lạc ha, rất là an lạc, mà chỉ có những người mà có thể đã từng trải nghiệm cái đó mới có thể biết được cái sự an lạc nó như thế nào. Thì ở đây Ngài có cho một ví dụ là chúng ta nếu mà chúng ta đã từng thấy những cái con vịt con nè hay là những cái con chim mà nó tắm ở trên nước trên hồ á, thì thấy nó tắm rất là thoải mái, nó vũ nước nè, rồi nó rất là an lạc, rất là an vui ở trên cái hồ nước đó. Thì tương tự như vậy, khi mà người đã được thấm nhuần ở trong cái định thì và có thể và bước tiến vào thiền á, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an lạc rất là lớn ha. Thì cũng giống như là cái việc mà chúng ta đi vào trong rừng á, ngồi ở dưới một cái cội cây á, có cái bóng mát rất là mát, và chúng ta có thể là ở dưới đó rất là với cái sự thích thú rất là lớn, và có thể là thấy được cái sự an lạc khi mà chúng ta trú ở dưới cái tán cây này. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta trú ở trong thiền rồi, chúng ta sẽ có được cái sự an lạc rất là lớn. အဲ့ဒီချိန်ကတမာရီတရားကောင်းသွားတယ်မျက်လွှာချတဲ့သူဒီနမိတ်ကရောက်လာတာမဟုတ်ကမ္မထမ်းကိုအောင်ပြုလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်နမိတ်ရောက်လာတာနော်အာမထုလုပ်ပြမလို့တော့နော်ဒီကိုအောင်ပြုမယ်ဆိုရင် तू ကဒီဝင်လေထွက်လေကဒီအာဘူးလက်တဲ့ပဲဝင်လေထွက်လေရှိနေ तू အဲ့ဒီနမိတ်ကရောက်လာအဲ့ချိန်တော့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်တစ်ချူချူလိုက်လို့ရင် तू ကစိတ်ကအဲ့ဒီနမိတ်ပဲနစ်ပြီးတော့တဏီကုန်နေတော့အဲ့ဒါကိုပဲအမှန်တော့ဒါဇာနေဝင်စားတယ်ဒီကနော်အဲ့ဒါနေတော့တနာရီနှစ်နာရီတညာလုံးနေလဲဘာမှမဖြစ်တော့ဒီပဏ္ဏသောတွေကသူ့ကိုထောက်ပံ့ပြီးချမ်းသာနေတော့နော် အဲ့ကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အမှန်ကတော့ neuron တွေကွာသွားပြီလေအဲ့ကြဒီမာနဝိက္ခမနာပဟန်နဲ့တရားတွေကွာသွားပြီသူတရားတွေနှောက်ယှက်လို့သူကမချမ်းသာမငြိမ်းချမ်းဘူးဖြစ်တာလေအဲ့ဒါတော့ဒါဒီလောက်ဆိုရင်ဒါတော့လောက်ပါဒီနေ့နောက်ရမှာတော့အောင်နော်နောက်ပါ Đúng rồi. တက်ပြီ Thì Ngài trước khi kết thúc buổi hôm nay thì Ngài cũng có nhấn mạnh lại là
nếu mà chúng ta không cần phải làm gì nhiều hết á, chúng ta chỉ cần là làm sao mà chúng ta nghe theo sự hướng dẫn của vị thiền sư nè, làm theo một cách trình tự, không được vượt qua những cái bước mà căn bản, hay là có những cái tâm mà mong muốn, mong cầu ở trong cái việc thiền của mình. Rồi tiếp theo đó là chúng ta khi mà chúng ta tập trung được tốt ở trên cái đề mục của mình mà không có và biết cách làm sao cho giữ cái tâm của mình lại khi mà nó chạy nơi này nơi kia, chúng ta biết cách để mà giữ lại trên cái đề mục của mình thật tốt. Rồi từ từ thì khi mà cái định nó phát triển từ những cái tầng thấp rồi từ từ lên cao á, thì nó sẽ cho chúng ta thấy được những cái ánh sáng, những cái tướng khác nhau, như là chuẩn bị tướng, học tướng hay là tự tướng. Thì khi đó chúng ta có thể tiến bước vào cái việc mà nhập được vào thiền định, thì khi đó chúng ta có thể trải nghiệm được cái sự an lạc của thiền đem lại cho chúng ta rất là lớn. Dạ đây hả nó. Và hôm nay thì Ngài chia sẻ là tới đây là cũng như là đủ cho cái buổi chia sẻ pháp đến với đại chúng tối ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể kết thúc ở đây. Nào mà sẽ nào và để mà nó. Tandara do ba wai de ne kumya boya khayan swa di tandara di udo tamudra ji re nai tu ra pa ra padan di nan lo chi dai di di na do i pare ra ba nyi ne tu ba vi tha ro dana vi dan dana di do myo de ko thila vi dan thila di udo myo de ko bhavana vi dan bhavana di udo myo de ko ro pi do sun che pi kan sai pyo ja gon pi ve ande song ko a naw ka la nai amatan amyai ni ban chanda ji ko anu bong si sin sin pyo ba ka thong song kan sa nai ja le kon ya ta ti Sadhu, sadhu, sadhu. Idambe bonyang Rambe Bonyang asawakaya wahan hotu. Idambe bonyang nibbanasa echeyo hotu. Idambe nyadinam hotu sukhita hontu nyadayo. Mama punya bagam sabbasadanam pajemi. Te sabe me samam punya bagam labantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ vâng, thời pháp hôm nay đã viên mãn. Thay mặt ban tổ chức và toàn thể đại chúng con xin thành kính tri ân ngài Suwana đã từ bi ban bố thời pháp, và thành kính tri ân sư Ratthapala đã từ bi truyền ngữ, giúp chúng con có sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp của Đức Thế Tôn và làm nền tảng cho việc thực hành chánh pháp, từng bước đoạn tận phiền não và hướng đến mục tiêu tối thượng là chứng ngộ niết bàn. Chúng con cũng kính chúc ngài Suwana và sư Ratthapala luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Mong rằng các ban tê sẽ tiếp tục mang ánh sáng chánh pháp đến với nhiều người, hướng dẫn những ai hữu duyên trên con đường tu tập và giải thoát. Kính chúc toàn thể quý đại chúng thân tâm an lạc, nhiều sức khỏe, tinh tấn tu học, giữ gìn giới định tuệ và luôn tăng trưởng trong chánh pháp. Bây giờ con xin mời kính toàn thể quý đại chúng ta mở camera, bật micro để cùng cung kính đảnh lễ và gửi lời tri ân đến ngài Suwana và sư Ratthapala. Sau đó chúng con xin được phép kết thúc buổi học ngày hôm nay. Sadhu, sadhu, sadhu. Chia sư, Chia sư và xiên. chia sư, chia. Sadhu, sadhu, sadhu. Chào. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Kính tri ân sư. Kính so much Sayadaw.